Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê Her Tiştê Zarok ve bi piştgiriya Balewsxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Nivîskar Howard Pyle. Dengdan Erol Şaybak. Beşa yekem. Robin Hood çawa bû qaçaxê qanûnê. Li Ingilistanê di dewra Kral Henryê duyem de li nêzîkî bajarê Nottinghamê li daristanên Sherwoodê yên bêserûbinî yekî bi nav û deng hebû. Navê wî Robin Hood bû û ew ji ber qanûnan direviya. Dihat gotin ku li wî welatî nîşangirê herî baş ew bû. Ew û zilamên xwe li daristanan digeriyan. Nebî hûn gotinê min kêm bibînin. Ev zilamên bêcihû war li daristanê diman. Hemû wextê xwe bi pêşbaziyên tîravêjiyê û bi zaravetinê dibuhrandin. Debara xwe jî bi diziyê dikirin. Robin û çeteya xwe keleşî dikir. Dûrî gel diman. Lê dîsa jî gelê daristanê ji van zilaman hez dikir. Ji ber ku Robin û çeteya wî her tiştê ji diziya dewlemenda bi dest dixistin, diber mirovên hejar û belengaz de xerç dikirin. Hekî ji bo alîkariyê li deriyê wan dixist, destvala ve nedigeriya. Vêca ez ê ji were qal bikim ka Robin Hood çima ji ber qanûnê reviya. Parêzvanê Kraliyetê Hugh Fitzroy li gel jina xwe û kurê xwe Robert li daristanan niştecih bû. Di navbera bajarên Nottingham û Barnstadyê de. Robert sala 1160 li bajarê Loxleyê hatiye dünyayê. Ev zarokê bi bejn û bal di temenê biçûk de bi bavê xwe re dest bi parêzvaniyê dike. Hînî avêtina tîran û bikaranîna çekan dibe. Ew qasî başîn dibe ku di demekî Kurd de dibe tîravêjekî jêhatî. Du hevalên Roberto yên zarokatiyê hebûn. Yek pismamê wî Will Gamawil, yêdî jî Marian. Keça Dukê Huntingdonê. Ji ber ku xelkê digot esas bavê Roberto Dukê Huntingdonê ye, bavê Marian û Robert bûbûn dijminên hev. Lê Marian û Robert tu caran ji hev qut nedibûn. Apê wî ji Robert pir hez dikir. Rojekê jê re got: Robert, ez ê mizgîniyekê bidim te. Ji bo tu hosatiya xwe ya tîravêjiyê derxî pêş û xelateka baş wergirî, ev tam li gor te ye. Li Nottinghamê pêşbaziya tîravêjiyê çêdibe. Yê herî baş tîrên xwe bavêje, dê tîreke zêrîn wergire. Ew dê bibe parêzvanê Kraliyetê û dibin fermana kralî de bixebite. Tu dixwazî biçî û şensê xwe biceribînî, çavên Roberto cirisîn. Helbet dixwazim. Min her tim dixwast bibim parêzvanê daristanê. Ez ê tîrê zêrîn jî wek diyarî bidim Marianê. Dê pir keyfa wê bê. Ji apê xwe re wiha got. Çû amadekariya xwe kir û ket ser rêya Nottinghamê. Bihareka xweş hatibû daristanê. Derdor bi gul û kulîlkan xemilî bû. Seranserê daristanê çîveçîva çûkan bû. Ji xewa zivistanê hişyar dibûn. Robin di nav girên kesk de dimeşiya. Bi stranên çûkan re difîkand. Hişê wî li ser yara wî ya xweşkok Marianê bû. Gava gireke bilind derbas kir, li rastî komkek parêzvan hat ku li bin dara Çinarê rûniştî bûn. 15 kes bûn. Têr dixwar û vedxwarin û ji aliyekê ve jî dikeniyan û henekên xwe dikirin. Çavên parêzvanekî bi Robin ket. Hê pariyê wî di devê wî de wiha bang kir. Ho, lawikê biçûk, kevana di destê te de nehêjayî 5 qurûçan e. Tu ku de diçî wisa? Robin qehirî. Xortek tu carî naxwaze yek qerfê xwe bi ciwantiya wê bike. Robert wiha bersiva wan da. Tîr û kevanê min wekî birûskê ne. Ez diçim pêşbaziya tîravêjiyê. Şerîfê Nottinghamê li dar dixe. Ez ê bikevim wê pêşbaziyê û xelatan mezin wergirim. Vê carê jî parêzvanekê dî di dest tepiyan ket nav axaftinê. Guh bide min lao. Hê bêhna şîr ji devê te tê. İcar bi ser de tu dibêjî ez ê biçim li gel tîravêjên navdar yên Nottinghamê pêşbaziyê bikim. Ez dibêjim tu nikarî wê kevanê bikêşî jî. Robin got: Em bikevin şert, li ser 20 pereyên zîv. Ez dikarim tîra xwe ji 100 metreyî lî nîşanê bidim. Vê carê hemû parêzvan keniyan. Yekî ji wan bi kenê xwe wiha got: Tu pir wêrekî lao, ma tu nabînî li derdorê tiştek nîne ku tu ji bo tîra xwe bikî hedef. Robin hêrs bû. Got: Ka hûn bisekinin. Binêrin, di neqeba van daran de çend xezal diçêrin. Tew ji 100 metreyî jî dûrtirin. Ez şertê xwe dubare dikim. Bi xêra dayîka me Meryem, ez ê bi tîra xwe li xezala herî girs bidim. Parêzvanê ku ewil axivî bû got: Baş e, ez 20 stîvî datînên vir. Lê ez xweş dizanim ku dayîka me Meryem jî bê tu nikarî ji vir tîra xwe li heywanekî bidî. Robin guh neda gotinên wî û rahişt kevana xwe. Tîra xwe tê de bicih kir û kevan başebaş şidand. Çawa ku bayê biqeleşe, tîr çû li xezala herî girs ket. Xezal li erdê dirêj bû. Tîr tam di dilê heywanî ketibû. Robin bang kir û got: Wedît min çawa lê da. Vêca ka perê min bidin. Min şert qezenç kir. Parêzvan hemû ji hêrsa xwe sor bûbûn. Ew ê ku bi Robin re şert danî bû û têk çûbû, zêdetir hêrs bûbû. Bang kir û got:
نا شرطه چه؟ بجه همه کورکو یا نه ازیل تبخم. یکی دیکت ناوبری او گوت. ما تو نزانی اف غزاله تا کشتی مال قرالیه. لگور قانونان دوی آنها هم تا بگیرن و گوهن تا جه بکن. یکی دی گوت. که دف جه بردن او هیچ زاروکه. روبین هود تشتک نگوت و به هرس لپارزوانان نیری. بشره وگریا سر ریاخوه و با آلیه دارستانه و مشیا. گوپا دلیوی بو. خوینا خورتانیه ده دامارن ویده دی کلیه. پارزوان د شرط تک چوبو ندخواست بلا خوش روبین وکه. جبر کو وی خورتی او نحق درخست بو. پارزوان کیندار پر هرس بو. جبر و خوارنه او سرخوش بو. رابو سرپیان. دست خود دریجی تیرو کوان خو کر و قیریا. کاس حقی بدمه بلا ببینه. پشتره کوان خو کیشا و تیر خو آوید روبین. لیش بر سرخوشی سروی گشت بو. تیر دبر روبین را بهوری اوچو. گاوا روبین او یک دید لپاش خو زوری و جارک دی کوان خو را کر. بانگ لیکر او گوت. تجمن را گوتو بو دونو کاری کوان خوشی بکشی. کاوجا تو لیب نیره. تیر جناف کوان فریا. پارزوان هرسوک جبر دربا تیره دورو کتا عرده. تیرین ویل عرده بلاو بون. پارزوان دی ماتمایی ما بون. روبین باز داناف داران و خواوندا کر. چند پارزوان کتن پیوی لجترس عاقبت حوال خو و گریان. راهشتن ظلام مری و برب ناتینگمه و دانره. روبین دناف دارستان ده بلز درویا. کیفاویا بره نمابو. دلوی به ترس لیده دا. مرووک کشت بو و اف فکر ده شوی ده دچو و دهات. من مرووک کشت. خوزی او پارزوان قد در نکتانا پیشیا من. خوزی دست من بشکسته افتش نهاتا سری من. ایجار ازه چه بکم؟ وها گود و گریا لی زمان چویی و ناگره. وی روژی برچی و جحالکتی خو آویتی بو بخت جنبیه که. اف جن لقراغ دارستانه ده هول که که دادما. سه لاوین وی جبو کش برچینا نمرن غزال قرالی کشتبون و بوبون قاچاخ. ده دارستان شر بوده دوری مروان جیانا خود بهوراندن. روبین هر سبرا دیتن و بوان را آخوی. وی دخواست کو تبلوان ببه. برای که جوان وها گود. جبو کو تو دنام مده بمینی دوی تو نشانگیره که باش و شروانه که خورد بی. هر را بکوه پیشبازیان آتینگمه. هکتو بسر کتی امیتا تیخن ناف کوما خواه. روبین ناو خوی راستی و شرط و بوی شکلی کت پیشبازیات تیراویجیه. جبوی به دست قستنا تیرا زیرین پر رحت بو. خلاتا خو گرد و بر وک دیاری دا ماریانه. لوی گاوه کسر کت دلوی. لورا جاره کدی دیارا خو ماریان ندیتا. آخر روبین تبلوان کلشن لدارستانه بو و جاره کدی ونگر یاواره خو لاکسلیه. نبتنی جبو که ظلامک کشت بو. غزاله که عاید قرال جو کشت بو و بوبو قاچاق قانونه. حچیوی بگیره و تسلیم بکه دوک خلات 200 زیر بستنده. شریف ناتینگمی جی جبو که تیخ چاوین قرالی اشکره گوتو بو که ازیب دستیم خواه روبین هوده کلش بگیرم و ببمش قرالی را. دبریاره ویده 200 دمندی هبون. جبو که یکی چاو برچی بو دخواست وی خلاتی بدست بخه. وکی دن او پارزوانی که هاتو بو کشتن جی مروکی وی بو. لیدیتنا روبین هود نتشتکی و هارحد بو. با عاقل و شارزاتی خواه حوالین وی ین کوکی و قاچاقین قانون بون پرجه حس کربون. روبین بو ریبری وان. پشتی دمکه هن قاچاقین دیین قانونه لدورا روبین کوم بون. اف ظلامین هاجی وکی وی جواکی دور کتبون. هنک جوان گاوا زوستانی برچی ما بون نیچی را حیوانین قرالی کربون و خواهش دست پارزوانان خلاص کربون. این هنان اردوان جوان هاتبون ستاندن. هنک جوان جی جبو کو خوش دست دجمنین خو خلاص بکن خواهویت بون بخت دارستانه. ها افزلام تاو جبو کو خوش نحقی و دجمنان دور بخن هاتبون شر بوده. به وی آوایی دناوا سالا که ده نزی 5 زلامی لدورا روبین کوم بون اوش خوره کرن ریبر و سوندا دلسوزیه دانوی. همویان سوند خواره بو کو تولا خواهش کسین کو نحقی لوان کربون هلینن. دویره یه ده جی دچون دزیا آریستوکراتن کو نحقی لوان کربون. باجه کری و مالن کووان آریستوکراتان بدار زورش گل فقیر دستندن و ددان هف روبین و هوالن وی دزین. اف مالو پرین کوش زنگین اندستاندن و جارجی ددان فقیران. اف مالو پره لوان فقیرین کو دهاتن جموان و آلیکاری دخواستن بلاو دکرن و دخواستن نحقی جهولی راکن. تجاری دست خواه نددان جنان، زاروکان و کسیم بیزرار. هر کو زمان چو شینین ورجی فهم کرن کو اف نمروین خرابن. بسر ده جبو کو دچون به هوار مروان و ایدی پشتگیریا روبین و حوالین وی دکرن. لسر سرپیهاتین روبین و حوالین وی یه ندارستان شر بوده جیروک و جیوانوکین لهنگیه دنافگل ده بلاو دبون. روبین هود ناو چته اخواه کربو ظلامن شین. صبح که اول دور اخواه کرن کوم و جوان را وها گود. حوالین منین هجا.
ev 2 heftene tu kes bi van deveran ve nehatiye. Ez ê hinekî bi dûr ve biçim û li macerayê nû bigerim. Hûn jî li nava daristanê belav bibin û li benda min bisekinin. Gava pêdiviya min bûye çêbû, ez ê bi boriyê 3 caran deng derxînim. Wê gavê di cih de werin û min bibînin. Asoxî Robin di dehlên tarî, dikaniyên ku avayê bi coşî diherikî, di mêrgên ku bi bayê ve di hejiyan re derbas bû û heta aliyetiyê daristanên Sherwoodê meşiya. Yek bi yek li rêyên daristanê û şivereyên wê nêrî. Robin hinkeçên ciwan dîtin ku di bin darekê de fêkî didan hev. Piştî silavek dawan rêya xwe ajot. Xanimeke ku li ser pişta hespê xwe digeriya, rastî wî hat. Robin di cih de şewqeya xwe derxist û silavek da xanimê. Wê jî bi serê xwe silavek dawî. Li aliyetiyê daristanê bergî keşeyekê extiyar hat ku bi kerê xwe re birêya xwe vediçû. Bêguman kesên ku dihatin li daristanê digeriyan hebûn, lê Robin nikarîbû diziya wan bikire. Axir li daristanê gava li ser pira textîkiya li ser cobarekî dimeşiya yekî xerîb derket pêşiyê. Robin ji bo ku beriya wî di ser pirê re derbas bibe, gavên xwe xurt kirin. Lê wî zilamê xerîb jî lezand. Li nîveka pirê beramberî hev bûn. Rê bide ku ez derbas bim xerîbo, pêşî ez hatim, got Robin. Zilam vegerand. Kê gotiye pêşî tu hatî? Pêşî tu rê bide min. Quretiya vî xerîbî Robin heyrand. Jê re got. Baş e naxwe. Di cihê xwe bimîne ku ez laşê te bi tîrên xwe dağ bidim. Zilamê xerîb bi dengekî hirs û qalint wiha got. Tîr û kevan di destên te de ne, lewma tu wiha bi rehetî da axivî. Ê min tenê darekî min heye. Ka bisekine, ez jî darekî bibînim. Paşê em ê ji hev re zanibin, got Robin. Ji bo ku darekî peyda bike, Robin xwe berda nav daran. Bejna wî dirêj bû, lê ew xerîbê bi hêrs ji wî gelekî dirêjtir bû. Bi ser de tirtireyekî zilaman bû. Por û riha wî dirêj bûbû, li nav hev ketibû. Robinê ku darek baş peyda kir wiha got. Ji bo tu birevî ez şansekê didim te. Yan na li ser pirê em ên rastê hev, em ê bibînin ka kî berxe û kî beran e. Zilamê xerîb bi dengekî şên wiha ban kir. Ha-ho, ez pir tirsiyam. Ji aliyetî ve jî darê qalint û dirêj li ser serê xwe dizîvirand. Her duyan wekî bizinên engirokî li ser pirê dest bi şer kirin. Şovalyeyên masaya gilover ên Kral Arthur jî şerekî wiha bi keft û left nedîtine. Robin darê xwe bi şid avêt serê zilamê xerîb. Baş zanibû ku bi wê derbê zilamê xerîb de ji ser pirê biketa. Lê zilam darê wî bi hostetî pekand û darê xwe li pişta Robin danî. Her du zilam li cihê xwe saetekê pevçûn. Yek ji wan jiya xwe nedihat xwarê. Gava ku dibetilîn, hinekî disekinin û dûre dîsa şerê xwe dikirin. Asoxî, zilamê xerîb derbeke wisa li Robin xist ku reben û hew xwe li ser lingan girt û bi serserkî ket cobara ku dibin pirê de diherikî. Xerîbê tirtire xwe ji pirê ve daqûl kir û bi dengekî bi keyf got. Ka êcar nihatul kuyî dosto? Robin jî wiha ban kir. Ez di cobarê de me, li ber pêlan didim. Wî jî kenê xwe hew digert. Axir lingê xwe li erdê girt û xwe gihand qiraxa cobarê. Zilamê xerîb destê xwe da Robin û ban kir. Ka destê xwe? Ev tu çi serhişkî wisa? Ji ber wan derbên te li ser milê min dayî, dibêjim qey dunya li ber çavê min dizîvire. Robin bi alîkariya wî ji avê derket. Boriya xwe bir berdevê xwe û lêda. Piştre jiyê xerîb re got. Tu jî baş derketî. Arast, min hetenha yekî ew qasî bi qawet nedîtibû ku bi derbekê min bifirîne hewayê. Keyfa zilam hat û wiha got. Zora te çûye, lê qet nebe tu bi camêrî vê yekê qebûl dikî. Wê kêlîkê sê zilamên cilkes ji nav daran derketin û hatin. Hevalê Robin ê baş Will Stuteley rêberê wan bû. Will pirsî. Çi qewmî Robin, tu şilûpil bûyî? Robin wiha got û keniya. Ho, ma çi nebû? Ev camêrê li ba min ez serserkî avêtim cobarê. Li ser halan jî min lêdanek baş xwar. Hevalên Robin bi hev re çûn bi ser zilamê xerîb de û gotin. Nexwe em jî wî babêjin cobarê. Lê yê xerîb neyekî hindik bû. Robin got. Rawestin birano, ew zilamekî baş e. Piştre zilamê xerîb vegeriya û wiha got. Dosto, ka guhê xwe bide min. Tu peylevanekê di ser xwareyî. Ma tu jî tevlî me nabî? Em ê cilekî jiyên xwe bidin te. Salê jî çil zêran. Lê ji xwe çi dikeve destê me, em li hev parve dikin. Xwarin û vexwarname jî ne dûriya qiralan e. Ji ber ku em wan ji esîlzadeyan didizin. Ê xerîb madê xwe tirş kir û got. Nizanim. Hê jî ji zilamên Robin hêrs bûbû. Wiha got. Heke tu wê kevana li pişta xwe jî wekî wî darê xera bikartînî, nexwe tu ne tu keleşî. Lê heke tu bikarî ji min çêtir tîran bavê jî, ez ê tev li çeteya te bibim. Robin wiha li wî vegerand. Tu çi zilamekî ecêbî Stuteley? Bi 4 metreyan wê de dareke çinarê heye.
paçekî spî pê vegirê bide. Xerîbo, heke tu jî bikarî bi tîrê li wê paçikî bidî, tu dê tîrvaniya xwe bipeytînî. Helbet ez dikarim. Ka tîr û kevanekî baş bidin min. Şixwara kevaneke saxlem û tîreke ji mûyê qazan bijart. Paşê kevana xwe bi baldarî şidand û nîşan girt. Gava ku dinî vê hedefê de lêxist, keleşan tevan bi hijmetkarî û matmayî ji bo wî li cepikan xistin. Zilamê xerîb vegeriya ser Robin û wiha got. Ka îcar tu bixwe biceribîne. Heke tu ji vê çêtir lê nexî, oxira te ya xêrê be. Robin tîra xwe şidand. Tîra ku avêt li hedefê ketibû. Bi ser de jî tîra ku zilamê xerîb avêtibû, ji nîvê wê de kiribû du parçe. Keleşên dî vê carê jî serkeftina rêberê xwe bi çepikan pîroz kirin. Zilamê xerîb ecêbmayî wiha got. Min beriya niha nîşangirekî wekî te baş nedîtibû. Ez ê bibim zilamê te. Ez ê tev li çeteya te bibim. Robin bi keyf got. Naxwe îro hevalekî me yê baş çêbû. Navê te bixêr dosto. Li cihê ku ez jê têm ji min re dibêjin Johnê biçûk. Vê carê pirqînî bi wan ket. Wî stûtlî bi kem bang kir. Dostê min, bi rajî tu pir hûrikî. Hemşeriyên te navekî xweş li te kirine. Johnê biçûk li ber xwe ketibû. Tilya xwe hejand û bi kufînî got. Binêre henekê xwe bi min neke. Robin bi bişîrîn got. Hêrs nebe dosto, navê te pir li te hatiye. De haydi hevalno. Qey em ê ji bo xêrhatina hevalê xwe yên û ziyafeteke çênekin. Keleşên din pêşwaziya hevalên xwe kir. Piştre agirek geş pêxistin û xezala ku girtibûn biraştin. Di ber de jî vexwarinên baş danîbûn ku berî niha ji esîlzadeyan dizîbûn. Robin li tanişta Johnê biçûk rûniştibû. Îcar hûn hînbûn ku Robin Hood çawa bo qaçaxê qanûnê, çeteya xwe çawa ava kir û zilamê xwe yê herî baş Johnê biçûk çawa nas kir. Niha jî ez ê ji we re qala Şerîfên Nottinghamê bikim ka çawa her carê dixwast Robin bigire lê bi tu awayî ew nedigirt. Beşa duyem. Robin Hood di dilqê qesaban de dikeve bin xizmeta Şerîfên Nottinghamê. Hewa nexweş bûbû û baranê dest pê kiribû. Robin Hood û çeteya wî di stargeha xwe ya ziha û germ de du roj bihûrandin. Roja sêyan endamekî çeteyê çûnê çîrê û xezalek baş girt. Gava hevalên wî hatin wir ku xezalê li pişta xwe bikin û bibin, bi carekê re 20 tîrvanên ji Nottinghamê li pêşberî xwe dîtin. Endamên çeteyê bi zor û het belayan xwe ji nav tîran xilas kirin ku bi carekê re wekî baranê bi ser wan debariyan. Lê helbet li dijî zilamên şerîf jî li ber xwe dan. Taliyê fêm kirin ku dişûna ku bi van dînan re şer bikin yekser birevin dê çêtir be. Tew du kesan jî derbên tîran xwaribûn û birîndar bûbûn. Gava zilamên şerîf vegeriyan bajêr her tişt jê re gotin. Wecihê şerîf ji hêrsan sor bû. Rojek piştî wê meseleyê Johnê biçûk nebedî bû. Gava bi parsekekî re diaxivî, endamekî çeteyê ew dîtibû. Lê tu kesê nizanîbû ka çûye ku derê. Du rojên dî derbas bûn. Robin guman ji duristiya Johnê biçûk nedikir. Lê ditirsiya ku hevalê wî tê kete nav destên parêzvanan. Axir rahişt kevan û tîrên xwe û ji hevalên xwe re got. Dostên min, divê ez biçim Nottinghamê. Şerîf xwestiye min bibîne. Ka ez ê biçim cemwî, belkî ew cihê dostê min John ji min re bibêje. Robin Hood li ser rêya Nottinghamê rastî qesabekî hat. Qesabî erebeya hespan heta devê wî dagirtibû û ber bi bajêr ve diçû. Hespê pîr hêdî hêdî erebe bi dû xwe ve dikişand. Qesabî jî bi xeyala pereyên ku dê bi dest bixista bi keyf difîkand. Robin bang li qesabî kir. Roja te bixêr dosto. Tu bi vî barê goşt bi ku ve diçî gelo? Qesabî lê vegerand. Roja te jî bixêr. Vê heftê li Nottinghamê bazar danîne. Ez jî diçim wê derê da ku vî goştî bifiroşim. Îcar tu kî? Tu bi ku ve diçî? Ez tîrvanekî ji Laxleyê me. Navê min Robin Hood e. Gava qesabî ev yek bihîst ji tirsan wecihê wî zer bû. Ji bo Xwedê tu xirabiyekê bi min nekî. Min nav û dengê te bihîstiye. Dibêjin ku tu dewlemendan dişelînî. Ez qesabekî rebenim. Vî goştî difiroşim û debara xwe dikim. Robin got. Xeman nexwe hevalo. Çavê min ne li quruşekê te ye jî. Lê min got belkî tu karibî qenciyekê bi min bikî. Kîsikek dagirtî ji ber qayîşa xwe derxist û wiha got. Tê karibî erebeya xwe, hespê xwe, goştê xwe û dilpakiya xwe bi bedêla 5 zêran bidî min. Qesab bi keyfekê ji erebeya xwe peya bû û bi bedêla kîskê Robin hefsarê hespê da destê wî û got. Xwedê ji te razî be Robin. Robin got. Ka deqeyekê bisekine. Divê em cilên xwe jî bi hev biguherin. Niha tu rahêje van zêran û bireve malê. Bila parêzvan te bi cilê min nebînin û negirin. Gava ku Robin gihîşt Nottinghamê, silavek de nobedarên li ber deriyê Sûrê û ber bi cihê bazarê ve çû. Hespê xwe girê da. Rabû ser erebeya xwe û dest bi firotina malê xwe kir.
Werin 3 kilo goşt bi quruş û maçekê ye. Yê ku dengê wî kirin, xwe li dora erebeyê girtin. Robin bi bihayekî erzan 3 caran li qesabên dî zêdetir goşt firot. Te û keçikên ciwanên xizmetkar ji bo maçekê bidin rûyê vî xortê delal ketibûn dorê jî. Ên ku hatibûn bazariyê him bi Robin dikeniyan, him jî ketibûn nav fesadiyê. Li gor ku goştê xwe ew qasî bi erzan difiroşe, qey mal û milkekî zêde ji bavê wî maye. Kî dizane, belkî ji goştê wî malê diziye be. Qesabên dî dîtin ku dora Robin tije müşterî bûne, îcar ji bo ku wî bikişînin baxwe wiha gotin. Birako, were bame. Heke tu li bame bisekînî, tu dikarî tê kevî nav komela me jî. Em ê îşev li qonaxa Şerîf şîvê bixwin. Tu jî bi me re were. Piştî ku Robin goştê xwe hemû firot, bi qesabên dî re rêya qonaxê girt. Gava ku bazar vedibûn, Şerîfê Nottinghamê şîva cotkar û qesaban çêdikir û ew diezimandin qonaxa xwe. Ji ber ku ji esnafên bazarê têra xwe bace dida hev. Gava Robin Hood li gel qesabên dî derbasî cihê xwarinê bû, Şerîf wekî begekî li ser sifreyê cihê xwe xweş kiribû. Qesabekî jwan xwe daqûl kir û di guhê Şerîf de wiha got. Ev xortê ku me bixwara aniye, xuya ya mîraskîrekî safik e. Qîmetê malê xwe nizane. Bi bihayê qurîşekê 3 qatî goştê me firot. Tew bi ser de kê ew maçî bikira, wî goştê zêdetir didawan. Yekî hîlebaz dikare hemû malê wî bixwe. Şerîf dibin simbêlan re keniya. Fikreke xweş bû. Dikarî bû malê vî xortê safik hemû yî ji dest wî bistanda. Silavek ji dil da Robin û jê xwest ku li tenişta wî rûne. Piştî ku xwarin danî ser sifreyê, Robin rabû serpêyan û got. Dostên ezîz, min îro ji bazariya xwe gelek pere qezenc kirin. Bila heqê ve xwarinê tev jî kîsê min be. Qesaban bang li hev dikir. We bihîst ne? We bihîst. Şerîf got. Xuya ya keyf keyfata ye xorto. Lê tu li vir mêvanê minî. Li gor ku tu ew qasî bi rihetî pereyan xerc dikî, nexwe gelek erd û sewalên te hene. Robin got. Te baş pê derxist. 500 dewar ji min û ji birayê min re mîras mane. Yek ji wan jî nehat firotin. Min jî got a baş ez bibim qesab. Lê ez ji vî îşî zêde fêm nakim. Heke ez karekî baştir bibînim, ez ê garanê tev bifiroşim. Şerîf bi kenekî fêlbaz wiha pirsî. Te got 500 dewar? A rastî 510 hebin. Heke min firsendek dît, ez ê tevan bi 20 zêrî bifiroşim. Ma qey ez gelekî dixwazim ez benî? Şerîf di dilê xwe de digot, ma gelo cotkarek ew qasî ehmeq hebû. Bi enîşka xwe hêdîka li pîskopos Hereford xist. Bi dengekî kubar got. Naxorto, ez her tim hazirim ku alîkariya gundiyên li derdorê bikim. Ji bo ku tu dewarên xwe bifroşî, heke te karek nedît ez ê wan bikirim. Heke sibehê tu dewarên xwe hemûyan bînî cihê bazarê, tu dê pereyên xwe bistînî. Wî ez benî. Ji ber ku her komek li mêryekê diçêrin, heya sibehê ez nikarim wan bidim hev. Li gundikê me li Gamevilleê ne. Zêde ne dûrî vire. Tu bixwazî were tu bixwe dewaran bineqîne. Keyfa Şerîf ji wê bazariyê re hatibû. Baş e naxwe, îşev li vir be. Sibê em ê biçin li garanê binêrin. Ne bi dilê Robin bû ku şeva xwe li qonaxa Şerîf bibihorîne. Wî dixwest ku li daristanê cihekê eyar bike û li wir hev bibînin. Lê ji bo ku guman çênebe, wî qebûl kir ku li qonaxê bimîne. Duê kêlikê de xizmetkarek kete hundir. Gava ku çavê Robin bi vî zilamî ket, şaş û metelma. Ev zilam Johnê biçûk bû. Gava ku wî jî Robin dît, bi paşpaşkî ji hundir derket. Şik ketibû dilê Robin. Çi îşê Johnê biçûk li vir hebû? Gelo dibe ku xayîntî kiribe. Piştî kêliyekî Johnê biçûk ket hundir. Di destê wî de şerbikek hebû. Qedehên mêvanan bêdeng dadigirtin. Gava hatba Robin, xwe daqûl kir ber guhê wî û got. Şevê were kulînê, em hev bibînin. Robin bi serê xwe jê re got temam. Dûre dengê xwe li dengê qesaban zêde kir ku tevan bi dengekî bilind stranek digot. Derengê şevê Şerîf ji xizmetkarekî xwest ku Robin bibe odeya wî. Şerîf û Robin sozan hev ku sibehê bi hev re taştê bixwin. Robin ji bo ku Johnê biçûk bibîne, bi şev da ket kulînê. Îcar niha hûn bixwazin em ê guh bidin serpêhatiya Johnê biçûk ji bo ku em fêm bikin bêka çawa bûye xizmetkarê Şerîf. Beşa sêyem. Johnê biçûk çawa bû xizmetkarê Şerîf. Li bajarê Nottinghamê rojekê diya bazarê dîsa qelebalixiyek hebû. Dezgehdaran malên xwe yên rengorengo li meydanê raxistibûn. Sêrbaz û canbazan serê goşeyan girtibûn û hunerên xwe pêş mirovên li dora xwe dikirin. Li nîvê meydanê ji bo pêşbaziya gulaşê sehayek çêkiribûn. Wê gavê gulaş zêde dihat heskirin. Li wê derdorê gulaşgirê bi nav û deng erîkê debdebe bû. Ku ji bajarê Lincolnê hatibû. Heçî gulaşgirê ku dixwast bi vî mêrxasê ku li ser navê çîrok dihatin nivîsandin, stran dihatin gotin, bi bedêla zîvekê gulaş digirt. Her çi qas gelek kesên ji xwe bawer derketibûn pêşberî wî jî di nava çend çirkeyan de xwe li erdê dîtibûn. Zilamek
ددلق پارسککی ده لنیزی اریک رونشت بو و داری پیشبازیه دیکر. پر رهاوی تبل هف بو. جلین لسروی تیشو تلشی بون. گاوا اریک جاولوی پارسکی کت کو قیچی خو بشکر بو و داری وی دیکر هرس بو و ها گوت. پارسکی پیس. بقشتا جبر. یا نه از تشی بدن بر لیدانه. او پارسک هیجی او کنی تناسکر لسریه وی بو و ها گوت. ما قای از اشتهینی ادبه ببم. اریک جهرسان سپی سور بو. بانک کر. کاوره ور. پارسک لیوه گران. سرچاوان. بگاوین گران چو بر به اریک و. هر دو لهمبری هف سکنین. اریک بریار دابو. دی درسه که باش بدایاوی پارسک به ادب. وسا خویا بو کو نخمایه پارسک بو. گاوا دست به گلاشه کرن اریک بغاره خو آوید سر پارسکو. پارسک جی بجاره کره حرکت کر. وکی بروسکی خورد بو. بنامقا اریک و گرد و او را کر هوایه. دناف قیروی را کسین کو ماتمای لوان دنیرین گلاشکری دبدبه لعرده راست کر. وی قلبالغیا کو حتانها اریک لعرده دناف توزه ده ندیت بون دست به تظاهراتان کرن. حتی به بازرگان در دوره جی دفج دکان خو بردان و جبو کو مسئله ببینن لدورا گلاشکران و حویان. ایجار اف گلاشکری بقوت کی بو؟ چند ساعت بشونده پارسک ده چاوین هر کسی ده بو قهرمانک. هر کسی خوارن و خوارن پیشکشی وید کرن و بگوتنین خوش پس نوید دان. بریواری پیشبازی یک نشانگیری لدار خستن. شریف ناتینگ میجی هاتبو کو تماشای پیشبازی بکه. هر تیروانک سه جاراندکاری بو تیر خواب آویجه. تیروانه کو هری باش له هدف بخستا دخلات بگرتا. تیروان همو کتن دوره. پارسک د دورا داوید جه خو گرت. شریف به مراق پرسی. اب ظلام د قلافت عواره دا کی ایجار؟ از بنی وی ظلامی اریک لعرده دانی. تیروانان دست با آویتنا تیران کرن. دور هات سر پارسک. پارسک گوت. به دستور آوا از خوازم هدف آخوا به دست خوا نشان بکم. دوره جعرده راهشت شوک از زراف و د بنیا تخت که هدف ده چکاند. تیروان شاش مابون و سر خوا هجاندن. کسی نویری بود تیرین خوا باویتا نشانه که و ها بچوک. لیه پارسک بیخم لجه خوا وگریا. گوان خوا شداند و تیرا خوا آوید. تیرا کو آوید بو او شوا زراوک پرچکر و لعرده چکلی. دنگج قلبالغیه درکت. هر بشی پارسک. چاوین شریف بلوغ بوبون. افزلام چه نشانگیره که دسر خوره وها؟ پشتی وی گوتنه فرمان دا کو پارسک بینم باله. کابه بیجه ناویتا چیه؟ دشکوته. از لگونده هولدر نسیحاتم دنیای. هرکس جمره دی بیجه رینالد گرینلف. براستی جی تو ظلامکی پر جیری رینالد گرینلف. حقیقتا نه پارسکیه. تو کاره که باش حق دکی. تو ناکبی بر خدمت آمن. از ساله 20 دیران بدم تا. خوارن و جلی تجیش کیسه من. تگوت 20 زیر. تکلیفات سرچاوه من. از قبول دکم اکسلانس. جزو بو از به ایشو کار دگریان. دور رینالد بری خدا قلبالغیه و گوت. نبیجن من ندیه و نبینایه. ایدی از د خدمت شریف دمه. لو ما پیدویا من بخلات جیتونه. بلا نشانگیر و خلات لحف پار و بکن. ین لدر دور شوقین خوا فراندن هوایه و جکیفان بو قیجوی جوان. آراست جزو ظلامک بقاسی رینالد گرینلف عجیب نهات بو ناتینگمه. هلبت نهوا فهم کریه بی رینالد گرینلف کیه؟ او جونه بچوکه. جون راست چوبو قوناغا شریف لپشتی دمک کرد شریف ده پوشمان بو بیاکو او خسته بو کار. جون خوب گوت. بناوه خود صندوقم از ببم خدمتکاره که پر خراب کو وید جیان خود یکی وها ندیتیه. او کنیه. دو روز در باس بون. جون بچوک لگل کو تو کارک ندیکر دیکت مطباقی بخارن و خارنه کو شریف زیدت جوان حز دیکر وقت خود بهوران. آشپیجن مطباقی جبر وی چلکی هاتبون بر قلاغه. لشریف لپشتاوی بو. تو قالا چونانی چیره فلان جی دیکر. آنها ام وگرن ویشه وکو قصاب میوان شریف بون. ویشه وی خدمتکاران خارن و خارنین قصابان دبر و دانین لجون بچوک دی سازی که خدا گرت بو و لقنچکه که خوا پال دا بو. بری کو شف بداوی ببه جبو کو بنیره به میوان وان کینه رابو سرخوا چو جاوکی لهندر بگرینه. گاوا درباسی هندر بو جاوین وی اوین روبین هود کتن هف. هنیجی تخمین بکن کاوه کلیا کو هر دیان هف دول قوناغا شریف ناتینگ میدیتن چاوا شاش بون. لی هر دیان جی معده خوا خرانه کر. دوره جی جبو کو بشف هف لکولینه ببینن سوزدان هف. درنگ شوی جونی بچوک با قرا زکی خوا حسیا و بر خدا مدباغه. لی آشپیج قلو لبر دریه مدباغه لبنداوی بو. شواتب خیر هستا. کاتش تکی خوارنه بدمن. جصبه و خوارن بدوی من نکتیه. گوت جون. آشپیج باورین یکی جرنخوش لینیری و گوت. بچه راکه و. حتی وی ساعت تخوارن نخواربه ایدی تو ده صبحه بخوی.
Vê şevareş ez nikarim ştera xwarinê hazir bikim. John bi dengekî qebe got. Ez nikarim bi zikê birçî rakevim. Wî zikê te yê telisî hirçek dikare çileyekî sax de bara xwe bike. Îcar tu ji min re dibêje sibehê bixwe. Dûre bi hêrs bû ximexima wî û bi ser aşpêj veçû. Xuya bû aşpêj ji Johnê biçûk ê birçî û tirtire netirsiya bû. Ji mitbaxê satoreyek zeft kir. Johnê biçûk jî destê xwe avêt tewayekê û çû mêrik. Piştî ku her du zilaman têra xwe li ber hev dan, bêhna wan çikiya û dev ji şer berdan. Johnê biçûk pirsî. Divê eşkere bibêjim ku min ev hêvî şte nedikir. Tu yeman derketî. Ka em navberekê bidin pevçûnê û bi hev re tama vê xwarinê binêrin. Tu dibêjî çi? Aşpêj keniya û got. Baş e. Amûrên di destên xwe de danîn erdê û ketin ser xwarina biraştî ya li ser maseyê. Hêrs û dijminatiya wan bi carekê re xelas bûbû. Piştî xwarinê zikê xwe yê nepoxî firkandin û bi keyf pala xwe dan pişta xwe. Ê aşpêj bi kem pirsî. Ka tu dibêjî çi girîn lev? Em karê xwe yê nîvco bibin serî yan xewate hat. A rast hindik mabû min tu li erdê bixista. Tu bi erzanî filitî. Lê anha pêdiviya min û hosteyê min bite heye. Tu dikarî xizmeta yekî bikî ku ji şerîf bi sed taxan çêtir e. Ka kî ye ew? Hat wê kêliyê de qesabê ku ket hundir got. Ezim, navê min Robin Hood e. Beşa çarem. Şerîf sê xizmetkarên xwe winda dike. Aşpêj şaş mabû. Devê wî ji hev çûbû. Robin Hoodê qaçax. Tew li qonaxa Şerîf. Robin Hood ha, herkes behsa te dike. Min bihîstiye ku tu nîşangirekî yemanî. Bi ser de jî tu malê zengînan didizî û didî feqîran. İcar tu û ev tirtireyê ha, hûn hevduşkûn as dikin. Dosto, herkes ji min re dibêje Johnê biçûk. A rast, ez ji çeteya Robin Hood'im. Min jî têxin nav çeteya xwe. Ez naxwazim ji sibê hetayê varê bi sê quruşan li vê qonaxê xwarinê çê bikim. Robin got. Te biryarek rast a. Bêguman pêdiviya me bi aşpêjekê heye. Hûn her du îşev ji qonaxê biravin. Ez ê serê sibê we li şer û dê bibînim. Aşpêjî got. Robin, li vir nemîne. Tu jî were. Li her derê nobedar hene. Lê ez yekî ji wan nas dikim. Lê dengê xwe ji me re dernexe. Tu dê sibehê xwe ji Şerîf çawa xilas bikî? Robin bişirî û destê xwe danî ser milê aşpêj. Ji xwe ez dixwazim wî jî bixware bibim. Hûn her du lez bikin. Li qereqa daristanê zilamê min ên şên li benda we ne. Ji wan re bibêjin bila ji bo sibehê du xezalan bigirin. Dê mêvanên me yên qedir bilind hebin. Pişt re bu yê leza ku hatibû ji mitbaxê derket. Gava ku her du tenê man, Johnê biçûk ji aşpêj re got. Hevalo, em xatir ji qonaxa Şerîf bixwazin dê baş be. Lê berî çûnê em ji van sênîkên zîvîn çend heban bidin hev ku em ji mêvanên xwe re sifreyekê xweşik hazir bikin. Wey siheta te xweş, got aşpêj. Çewalek mezin dîtin û hundirê wî bi sênîkên zîvîn ên di dolaban de dagirtin. Dûre pêşî ji qonaxê, pişt re jî ji Nottinghamê derketin û li daristana Sherwoodê nebedî bûn. Xizmetkarên ku berî bi şevekê zêde westiya bûn, roja dî dereng şiyar bûn. Keya ku ji serxweşbûnê hê ji serê wî gêj dibû, ne du xizmetkar ne jî sênîkên winda ferq kir. Robin Hood û Şerîf li ser taştê hev dîtin. Ji bo ku Şerîfê çavbirçî bi şev xeyala bi sedan dewarî kiribû ku dê bi erzanî ew bikiryana gelekî bi kelecan bû. Her du zilam li gor plana xwe ketin rê. Robin siwarê erebeya qesabî bûbû. Şerîf jî li bawî li ser pişta hespê diçû. Deriyên giran ên Sûreyên bajarê Nottinghamê vebûn. Rê wî ji derî derbas bûn û ketin ser rêya daristanên Sherwoodê. Şerîf pirsî. Tu çima ew qasî şênî xorto? Bêdengiya daristanê xof xistibû dilê wî. Ji bo ku cesaretê bigirim ez difîkînim, got Robin. Şerîf singa xwe nepixand û got. Şerîfê Nottinghamê li ba te ye. Çi heye tu bitirsî? Robin nava serê xwe xurand. Dibêjin ku Robin Hood û zilamên xwe ji Şerîfê Nottinghamê natirsin. Lewma. Şerîf rûyê xwe tirş kir û got. Pef, heke ew keleş tê kevin nav destê min, ez ê wan bi diranan bixeniqînim. Lê gava ez divê rêyê de diçûm Nottinghamê min bi çavên xwe Robin Hood dît. Şerîf ji şaxa hişt ku di bin ningê hespê wî de dikir qirçînî ve ciniqî. Te ew dît? Erê we? Ew ê got, ez dixwazim vê hespê û erebeyê bikirim û biçim Nottinghamê. Xwestiye ku êdî qesabiyê bike, lê vaye tu dibînî. Bi carekê re keriyek xezalên ku diçêriyan derketin pêşiya wan. Robin destê xwe bi aliyê wan xezalan ve bir û gotinan xwe domand. Aha vane, ev pazê min e ekselans. Çawan e te eciband. Têr goşt û saxlem xuyan e newsa. Şerîf fêm kir ku ketiye xefikê. Hefsarê hespê xwe bi hêrs kişand û bang kir. Binêre, carekê di naxwazim ne te ne jî van xezalan bibînim. De haydê, herkes biriya xwe de. Robin keniye û bi hefsarê hespê girt.
کابسکن وی جبو کو ببم حواله من او قاسی تعدی کشاند نهازت چاوا بهلم کو تو وها بچی وکیدن از خوازم تو حواله من ناس بکی او بمره خوارنه جی بخوی گاوا گوتنا خو کر بوریا خو بر دوی خو او سه جاران لیدا غزالن لور وجنقین او بازدان بقاسی بیز ظلامن کو جلین کسلوان بون بکوانین دستان ده جناو داران درکتن بازدان چون با روبین هود شوقین خو درخستن او بنازکی سلاو دانوان شریف شاشو متل مابو ظلامکی جوان گوت دب خیر هاتی دارستانی شرود اکسلانس اف جونی بچوک بو شریف جی قهران بو وکسل کاسور خاین ده خاینتی بمنکر جون د شریف وگراند از پر درست بوم لسوچ اتبو اکسلانس گاوا از مالا تبوم من تیرا خو خوارن جینه دخوار لنها ام زیافته که شانازی میرو بگان جبوتا آماده بکن روبین گوتنا جون دوماند تراس کو جونی بچوک کانها به هفسار هسپه بگیره کو ام شریف رزار هنکیل دارستانه بگرینن هنجی حاضر یا خو بکن پشترا زلامن لور حمو دناوا داران ده نبدی بون جون حتی کو سر شریف قنج گیش کر اول ناوا دارستانه گراند دور او درخست جیه کی بیار لنیوه وی قاده آگیره که خورد پیخست بو جبو بین براشتن دو غزال دانی بون بر آگیر لدور آگیر جی زلامن روبین هبون کو حاتبون پیشبازیا وان گاوا چاول روبین کتن به کیفه که مزن سلاودان ریبری خواه وی استوت لیل پیشیا وان بو گاوا دید کو رنگ و روچکی شریف زر بویا جبا خوال عرده راخست و گازی شریف کر آخا شر بوده هر تم لمیوانین او قاسی مزن راست ندهات روبین هود بان کر هوال نو کام ببن مدید کو اشپیج می نو خوارنه که لایق میوان می به هیبت آماده دکه کام بهلم بلاو کاری خواه بکه دوی ناویره هندکارن چند هنرین خواه پیش میوانه مبکن هند بیجین چه؟ روبین شریف لبنداره که بر روی دابو رونشتاندن و او جیل تانشتاوی رونشته بو اول چند ظلام هاتن دستین وان ده دار هبون و به هستاتی اگ مزن دست به مجادله کرن شریف کو جلیستیکین شر پر حز دکر و کلیه جبیر کربو بلکویا و به جوش دست به چپکان کربو هر بجی من عقیدن و حال پانایرا ناتینگ میجی ندیت بون بشتره تیروانان لحشته گاوان بوی ده نشانک دانین و دست به آویتنا تیران کرن او نشان خلکک بکو به چیچکان چیکره بون اینکو ضرر ندن چیچکان و تیره خودنا و وی خلکی را ببن و ایش جونی بچوک پارا خوش آخوارنه بگیرتانه لی افزلام هنگی نشانگیر باش بون هما بیجن توان ده جهده لیده خست کیفا شریف هاته بو جه براستی لی گاوا کو خوارن حاضر بو دو سپریزن تال لبنداوی بون گاوا چاول آشپیج کو خوارن داتانی کر او ده جهده ناس کر او آشپیج وی بو کو آنها دویل مدباغا ناتنگ می بویا تو بسر ده خوارن ده هندر سینیکین وین زیو ده هاته بون جهرسان کف بسر ده و شریف کتبو رزیل نو کلش نو و خدمتکار من رواندیه نه بس بو و تاخمین سینیکی من زیو جد زینه از ده خو بخارنه و ناکم لی روبین او سکناند غمان نخو افندی خدمتکار ده چنو تینجی سینیک جی ما آنین کو ام قدرته بگیرن ما تو بخو نه هاتی ور کو دواری من به ارزانی بکری نخو رونه و الکیفا خواب نیره جبو خاطر جونی بچوک امیتا ساق جی بهیلن شریف معده خو ترش کر و جنچاری لجه خو رونشت کلیک بشونده herkes بخارنا خواه مجول بو لگور کیف عدلی خواه خوارن و خوارن و جواتا خواه گراندن پشتی خوارن شریف رابو سرپیان و گوت قصاب سخته روبین هود پارسک سخته جونی بچوک و تو آشپیج سخته موچ و هن یندی ولی ناتینگمی از باش عزماندم جبر کو از خدمت قرالی دمه گاوا هن هات ناتینگمی باور بکن از و خوش به عزمینم لنها بریا کو رشتا که و عرده دوز و گرم باجر شکرم آخوا من ببین ناتینگمی جبو کو دواره من بکری تو هاتبو ما تشبیر کر وکی دیجی حچیل خانه ما خوارنه دخوا حقیوه ده شریف وکی زاروکه که کو درس خوش بیر کربه دست به مزمزه کر بدنگی که گازنوک گوت لی پرک هندگی با من هیا جونی بچوک بمراق پرسی چقاس هیا بقاسی کو تو معاش من بدی هیا موچه آشپیش جی گوت و پره من جیلتانه وجه شریف بو وکی چای برفلی بباره ما اف تاخمین زیف و اوانینه کلشین شین به هفره کنیان روبین گوت ناخواه محابکن ام ببیجن کو ام سه خدمتکارین تین دلسوز ما پرین خواه جزیوان درخست ام حیوانان جیج بخواه و جبو قرالی لبر بهیلن لی دوید تو حق خوارنه بدی چقاس پره لباته هنه؟ لبا من 20 زیر هنه کابج میره جونی بچوک
Johnê biçûk rahişt kîskê pereyên şerîf û zêrên tê de hejmartin. Got, rast dibêje. Robin got, baş e ekselans. Ji bo xwarina xwe tu tenê 20 zêran bidî bes e. Ma ez ne baş dibêjim dostên min ên şên? Tevan got, belê. Wî stûtlî derket pêş û got, bila şerîf bi navê efendiyê xwe Qiralê Hêjasond bixwe ku carekê dê bela xwe bi me nede. Her kesî ev fikra wî di cih de dît. Şerîf bi mehdekî tirş got, bi serê Qiralê Sond dixwim ku ez carekê dî bela xwe li qaçaxên Şervûdê naxim. Lê di dilê xwe de jî digot, heke ez ne li Şervûdê li cihekê dî we zeft bikim, ez zanim ez ê çi bînim serê we. Piştî ku 20 zêr deynê xwe da amadekariya rê kir. Heya niha ez li rastî mêvanekî wekê te camêr nehatibûm, got Robin. Hey ku heyv roniya xwe dide, ka ez ê heya devê rê biterebêm. Maneyê ku tu anî daristanê jî ez bûm. Şerîf got, ez dibêjim tu ji daristanê zêde dûr nekevî de çêtir be. Robin got, ji bo ku ez ê xatir şte bixwazim xemgînim. Belkî carekî dî em ê wek vê carê bi xweşî oxira hev nekin. Dûr e bi dizgînên hespê Şerîf girt û ew bir heta rêya mezin. Oxir be Şerîf bek. Heke carekê din tu bikî ku ji pişta belengazekê bixwî, hêvî dikim ew garane ku te li Gainvillê kirîbû bêbîrat e. û carekê din gava te kir ku xizmetkarekî bikirî, tu jê baş ew lebî. Paşê hesp li ser rê hişt û di nav daran de bi carekî de nebedî bû. Îcar niha em hîn bûn bê Şerîfê Nottinghamê xizmetkarên xwe çawa winda kir û çawa dît jî. Beşa pêncem. Robin Hood rastî Will Scarlet tê. Çend hefteyan piştî wê şeva ku Şerîfê Pozbilind hat xapandin, Robin Hood û Johnê biçûk çûn ku di rêya daristanê de ji xwe re bimeşin. Ji sibehê ve xuya bû ku wê îro rojek pir germ be. Hênkahiya avasara cobarê bêhna her duyan jî vekiribû. Li pişt wan darên bilind ên daristanê berz dibûn. Li binya daran jî bi nefşên hûrik bilind bûbûn û çîçekên xwe yên bên xweş vekiribûn. Cobar di herikî birka ku hinekî wê de tir bû. Çend heb nilûfer li ser ava birkê hêdîka dişemitîn. Li qeraxên birkê jî şîlan vebûbûn. Her du hevalan li ber vê xweşkahiya bêdeng bêhna xwe berdan û dest bi seyra ewran kirin. Piştî kêliyekê dengê lingên hinekan hat ku fîkînî dimeşiyan. Zilam tedgot qey xwediyê daristanê bû. Wiha bêxem diçû û jaliyekê ve jî awazek bi coş derdixist. Robin li paş xwe fitilî, li rê nêrî û got, kalivir binêre çûkekî biçûk. Haydi em xwe veşêrin belkî di bêrika wê de kîskek tije zêr hebe. Her du hevalan li cihê ku xwe lê dirêj kiribûn veşartin. Piştî kêliyekê yekî ku cilên sor û ji hevrîşmê li xwe kirine, şewqeyek bi purt û bi fors xistiya serê xwe hat hetanî bawan. Ji şewqeya wê heta solên wî hemû tiştên wî sor bûn. Şûrê ku bi kêleka wî ve aliqî bû, pir bi qîmet xuya bû. Bi gavên xurt û geş meşiya. Johnê biçûk got, çûkekî pir xweşik e lê yekê çav bixwîn xuya ye. Em dîsa jî baldar bin, bila ew şûr belayekî neyne serê me. Robin got, na, ev camêrekî ji qesrê ye. Ez ê bi darê xwe yê dirêj heq ji şûrê wî yê kubar derkevim. Tu xwe li vir veşêre, lê ez wekî navê xwe dizanim ku pereyên di kîskê wî de li tebahiya Şervûdê tune ne. Piştî ku Robin ev tişt gotin, hema di cih de rabû ser xwe û çil hemberî zilamê xerîb sekinî. Zilamê xerîb ew qasî ji xwe ewle dimeşiya ku hema wiha awirek avêt Robin û ji ber wî derbas bû. Robin bi dengekî bilind bang kir. Ka bisekine, tu çî kûsa? Ê xerîb bi dengekî şêrîn got, çima ez ê bisekinim efendî? Ji ber ku min wiha got. Tu kî îcar? Got ê xerîb. Bi rastî jî pir kubar bû. Robin got, dev ji navê min berde. Ez li ser navê gel bacê didim hev. Ji zengînan distînim û didim feqîran. Heke di kîskê te de pereyên zêde hebin, ez dixwazim te ji wî barê xilas bikim. Ji ber ku li vê derdorê gelek mirov hene ku qet pereyên wan tune ne. Ji ber vê jî efendiyê kubar, heke tu kîskê xwe bidî min, ez ê hema wiha li giraniya wî binêrim. Ê xerîb keniya û hêdîka got, tu zilamekî ecêbî. Keyfa min pir ji gotinên te re hat. Ji kerema xwe biaxive, ji xwe îro qet ecela min tune. Robin pê re dirêj nekir û got, te bihîst min çi got? Êdî hirs dibû. Ev şêwaza te ji bo te ne baş e. Ka kîskê xwe bide min, ez ê neheqiyê li te nekim. Ê xerîb guh pê nekir. Ma tiştekî wisa dibe? Her yekî ku derkeve pêşiya min îcar ez nikarim kîskê xwe pêşî wan bikim. Li qusûrê ne nêre. Pêdiviya min bi her quruşê di vî kîskî de heye. Ji ber vê jî, ka ji ber rêya min hilîne ku ez biçim. Na, tu nikarî biçî. Zoriyê dernexîne û pereyên xwe bide. Ê xerîb bi nazîkî got, binêre dosto, min bi sebir guhdariya te kir. Tu hîn çi ji min dixwazî? Heke gotina te xilas bû, ez ê biriya xwe veherim. Min got bisekine.
got Robin bi dengekî bilind. Wî texmîn dikir ku Johnê biçûk li paş deviyane û tîqtîqa kenawiye. Heke tu nesekînî ez ê serê te bişkînim. Ji bo ku wî bitirsîne, darê di destê xwe de hejand. Ê xerîb serê xwe hejand. Pir heyfe. Niha te ez mecbûrî şûrê xwe kirim. Dûre şûrê xwe ji kalanê wî kişand. Robin got, şûrê xwe deyne erdê. Şûrê te ew qasî xwe şike ku dar nikare wî bişkîne. Tu jî wekî min darekî ji xwe re bibîne bila em wekî hev bin. Ê xerîb hinekî fikirî û şûrê xwe danê erdê. Çû nav darên beruyan. Wekî ji erdê gîhayekî zirav bikişîne, çawa ku bi dar girt û ew ji binî ve hil kir. Şaxên darê wisa dişeland ku tê bi goteqey karekî pir sivik dike. Johnê biçûk di cihê xwe de li wî zilamê dinêrî û bi çavên xwe bawer nedikir. Diber xwe de kir miramir. Bi rastî nebixwazî halê Robin. Robin li ser qeweta ê xerîb çi fikirî bû em nizanin. Lê ji cihê xwe neleqiya û li benda haziriya wî ma. Piştre li ber çavên Johnê biçûk şerekî dijwar dest pê kir. Robin dikir û nedikir, zora ê xerîb nedibir. Johnê biçûk li piş deviyan ji kenan li ser piştê diqelibî. Şervanan gavek li pêş yek li paş diavêtin. Gava darên xwe diavêtin hev, ax û kewşên daran bi hewa diketin. Ewrekî misêva toz ha bilind dibû. Robin derbeke giran li yê xerîb xistibû. Hê dikir ku derba duyem lêxe û ji ser destê xwe derbek xwar. Hê ji êşan diperpitî, zilamê xerîb êcilsor derbeke dî lêxist û ew li erdê dirêj kir. Lê tev wê êşa ku debar ji ber nedibû jî, Robin bi çapîkî ji cihê xwe pengizî û rabû ser xwe. Her duyan dîsa kirin ku biçin hev. Johnê biçûk ket neqeba wan. Johnê biçûk got, bisekinin. Bi darê zilamê xerîb girtibû. Ez ji we re dibêjim bisekinin. Yê xerîb bi aramî got, ji xwe gava li erdê bû min ê lê nexista. Lê vaya ez dibînim ku li qeraxa cobarê gelek kesin ji we hene. Hûn dixwazin bang li hevalên xwe yên dî jî bikin ku ez yek bi yek bi tevan re şer bikim. Robin got, bi navê tevahî xezalên Şervûdê, tu şervanekî pir baş û mêrxasekî esîlî. Ez bi te re şer nakim. Ji xwe ez ji êşan dimrim. Hevalek min jî destên xwe bi te nake. Bi rastî jî Robin pir êşiya bû. Cilên wî yên kesk di nava tozê dema bûn û çiriya bûn. Serçavê wî ji herê û xwêdanê hew xuya dikir. Johnê biçûk li wî nêrî û keniya. Dostê min, tu nabêjî nêçîrvan çû nêçîrê, nêçîrê nêçîrvan xwar. Bisekine ez ser te daweşînim. Di wê navê de ê xerîb ji serî heta binî li Robin dinêrî. û got, heke ez neşaş bim, qaçaxê bi nav û deng Robin Hoodê ji Loxleyê tu yî. Çawa min tu nas nekirî? Niha jî keyfan rûyê wî dikeniya. Tew ez hatime kul te bigerim. Min got qey dengê te û rûyê te di bîra min de bû. Ma te ez nas nekirim Robin. Dostê min. Ez Will. Ji Gamewellê. Heylo, Will, birakê min ê delal. Robin xwe avêt stûyê zilamê cilsor û ew ji dil himbêz kir. Ew pismamê wî bû. Çi ehmeqiye ku min tu nas nekirî. Lê bi salan e ku me hev nedîtiye. Di wê navê re tu jî pir qeşeng bûyî. Min jî tu nas nekirî. Cara da wê gava min tu dîtî, tu xortikek bûyî. Robin pirsî. Îcar çima tu li min digerî? Tu zanî ku ez qaçaxim. Tu xwe jî dixî xetereyê li ba min. Apê min çawa ye? Haya te ji Marianê heye? Ez ewil bersiva pirsa te ye dawî bidim. Min Marian herî dawî li Nottinghamê piştî pêşbaziya tîravêjiyê dît. Wekî roniya çavên xwe li wî şûrê ku te dawiyê dinêrî. Niha di xizmeta Kraliçe Eleanor de ye. Lê tu her tim di bîra wê de yî. Bavê min jî hê li ser xwe ye. Lê êşa movikan dikişîne. Pir bêriya te dike. Her tim pesnê te dide. Lê ji ber bavê xwe ez jî talî wekî te mecbûr mam ku ji mala xwe dûr bikevim. Keyayek bavê min hebû. Dilê wî pir xerab bû. Piştî ku semyantiya malê qenc bi dest xist, yekcar qure bû û derdê wî hew hat kişandin. Lê bavê min ew datanî ser serê xwe. Rojekê li malê min dengê wî bihîst ku li ser bavê min tiştên xerab dibêje. Hema di cih de ez ketim hundir û min kulmeke baş di devê wî de danî. Lê bavê min ez sujdar dîtim û ez ji malê qewrandim. Êdî ez êl çareya serê xwe bigerim. Robin got, li gor kurekê ku ji mala xwe reviya be, halê te qet xerab xuya nake. Kî te bi van cilên bixemil û vê şewqeya bi fors bibîne, di bibêje qey tu pir dewlemendî. Bi rastî halê min ne tu hale, got û keniya. Ev Johnê biçûk e. Bi nasîna te keyfxweş bûm. Hêvîdarim tu dê hostatiya xwe ya tîravêjiyê pêşî min bikî. Johnê biçûk got, helbet. Keyfa min jî bi nasîna te hat. Te gotibû navê te çi ye? Robin ket nav axaftinê. Divê navê wî biguhere. Madem êdîl nav me ye, em jî navekî hêjayî zilamên şên jê re bibînin.
همین جیجلین سور حزدکه بلا ناوی ویل سکارلت به. تو بخیر هاتی شروده ویل سکارلت. جونی بچوک دست خدا دست ویل. هر سیانجی دستین هف گرتن و سوند خارم کو به هفره دوست بمینن و هرتم به هفره تف بگرن. بشا ششم. روبین هود و کشه تاک. گاوا دمسالا بهاره هات ظلامین روبین هود جبوک و جیر و زاناتر ببین سپور دکرن. هنک لسر شور و اسکریمه دخبتین. هنان د تیراویجی ده خو به پیش دخست. هنکان جی به گلاش و لیخستنا بداران وقت خود بهورند. روبین ظلامین هر عگید انوی در دوره لجم خو و حوان دبون. گاوا ناو هسته کی سلاح دهات برگوهوی دچو او ددید و جبوک و پیرا شربکه گازی وی دکر. دوان گازی کرنان ده هر تم بسر ندیکت هلبت. لگاوا کو سلاح شورکی جیر ددید او پیروز دکر و گازی دکر ناف چتای خویا دارستان شر بوده. روزه که گاوا جخوره پشپاسیات تیراویجی دکرن جونی بچوک جی 500 گاوی ویده تیرا خو تام د جهده لیخست. روبین جی به حشمتکاری دست خو لمل حوالی خو خست او ها گوت خودت بسترینه جونی بچوک. از نشانگیره که د سر تره ناس ناکم. ویل سکارلت کنیا او گوت. کشیشخانه یا فونتن سه کشه اکیه ناوی تاکه. د تیراویجی ده دکاره زورا و هر دیان جی ببه. روبین گهدا گوتنین پسمام خو. هکه براستی جی یکی و هبه نخوا میناس بکن. وکی هر جاری به چاپیکی آخوا د جهده دست به آمده کاریان کر. میخفرک خس سری خوا. دبن چاکت خوی کسک ده زرخک لخوا کر. به شورک و بالیک خو وکر بو پر خودی حس خویادی کر. دیرو کوانا خوشیش بیر نکر. روژا کو داره دنیا سایی خوش و روناهی بو. جناو مرگن به بایر دلقیان حیانی برچم مشیان. چم هیدی دهرکی. لیلیگل زلالیا آویجی خویا بکو پر کور بو. روبین نخواست جلین خوشل بکه. لو ما بریا بمشن حیا پرادن خواست که هنک رونه و بهنا خواه نو خواه لبن سیا دارا بیه گرتو بو. لنگین خواه درش کرده بون. دنگ پفچونا دو زلامان هات گوهوی. یکی جوان پس نخوارنا به پیواز دده. یه دی قالا کتلکن خواه دکر. روبین خواب خواه گوت. دل یکی برچی لبر و صحبته بهتر دچه خوارنه. لی دنگ وان هر دو زلامان چقاز دشی به هوها. گاوا خودناف شاخن بیره درش کر دید که ندو کس تا آخوین. کشه یک تنه لالیه دن لبرچم رونشتیه. کنه خواه هاو گرد. ده دست کشه ده سینیک تجه خوارن هبو. گاوا کشه کم خوش سر خود درخست نیوی سروی زلود خویا بو. ده دورا سروی پور هبو. لید نیوی سروی ده تا یک پور تو نبو. روی وی توپکی سور و رونی بو. جاوین وی شین آورین وی کومیک بون. خویا بو کش خوارنا خوش و جیانا خوش حز دکر. ظلام گر و چاپک بو. گاوا رونشت دبن عبایه وی کشاتیه ده شورکی وکی روبین توش خویا کر. روبین جشور کشش نترسیا بو. راهشت گوانی دیرک شداند و بانک کر. هو کشیشو. راه جمن و من درباسی آلیه دیه آوه بکه. یا نا تو ده جرحه خو ببی. گاوا دنگ چو کشیش دست خو آوید شوره خو. که گوانا خو دینه. وی گاوه از اتج جم درباس بکم. ام مجبورن آلیکاریا هف بکن. و تو جحالت خویای کو آلیکارش تره لازمه. پشتیوان گوتنان کشیش بروش خوارن دانی تنشتا خو شور خوشی درخست و کت ناو آواچم. روبین هود لپشتا خو کر و او بر قراغادیا آوه. لی گوتنک جده وی در نکد. گاوا روبین هود گهشت آلیه دن گوت. از دیندارتا کشیش هیجا. کشیش بخمساری گوت. از بتا دا کتم من کاری خوش بیر کر. بجاره که راهش چوره خو و گوت. نهاجی تو من به آلیه دی. روبین نخواست وی تشتی بکه و گوت. از تل پشتا خواه بکم از شل و پل ببم. هکه تو شل ببیج من رچه. ماقی تو جمن چیتری. ما تو نابینی. جبو که من تل پشتا خواه کری از اوقاسی شل بوم. روبین گوت. ما از بقاسی تا نبقواتم. تو پرگرانی. از دناوات جم ده بفتسم و هرم. هکه تو سون بخوی که تو در راه جیمن از چکن خوال وردینم. روبین او یک قبول کر. کشیش چکن خو بخوره دانی قراغا آوه. روبین ظلام گرس لپشتا خو کر و کت ناو آوه. گورین دناو آوه ده گلوورک و شمتوکی بون. ایجار کشیشی پر گران بو. آخر بزور و حفت بلا خو و باره پشتا خو گهاند آلیه دیه آوه. چاوا کشیش دانی عرده بشور خو گرد. به دسته که خویدانا با آنیا خو و پاقش دکر و دگوت. کشیش عزیز لگور کو دین مدبیجه دوی مروف جی خیر و قنجی عاجز نبه. ده ایجار راه جمن کو از عباته نکن پرتکو پاریک. جروز جی چاوین کشیش دچون. دیساشی بدنگه کی نرم گوت. حنکه انت ده جهده نخورتو. خویای آوا سار آچم تسیر لحنکه انت نکرنه. از جاره که دیتل پشتا خواه بکم. روبین دیسا چو سر پشتا کشیش. به دسته که خوشی بشوره خواه دگرد.
وی کلیه فهم کرد کو جپشتا کشش دشمته. چه قاسی کرد کو خو بگیره جی هنگی کشش قلو بو کی ساویل نهاد و بسرسرکی کت ناوا آوه. کشش گفت بنره دوستو تو بخوا کتی. ایجار تو بخوا بچه قرقا آوه جی. روبین خو به زور و زحمتی گهاند قرقا آوه. پر هرس ببو. بانک کرد. دینو راهجا شوره خو و ورکو اشتر زانبم. لسر وی گوتنی کششی راهش شوره خو دست به شر کرن. شروان گهل قراغه گهل ناواوه دوام کرد. لی یکی زورای دی ندبر. هر سری کلیه کی جبو کو بهنه کی بستینن دسکنین او دیسا دوام دکرن. کلیه کی روبین پل کevre کی شمتو کی کر او کت ارده. کشش جدیولا کو جوی حالوی سود ورگرتا سکنی او لبندار رابوناوی ما. روبین شاشما او گوت تو عقیده کی باشی او تلسر حقیقی گلو تو نه کشش تاکی بله از لی کششخانه یا فونتن سرودنم به سالانه از لوی هرمی کشتیه دیکم من مروف زوجاندن وافتیس کرن سپارتن آخه گاوا هوجه دیکر من بوان را شارجی دیکر لی حیانها من یکی وکیتا کجیا خو نای خواره ندیت بو کاتو کی؟ ناوی من روبین هوده از جدارستان شر بوده هاتم اولتا دیگرم کشیش گوت روبین هود ها؟ تو نابش او تیروانی بناو دنگ روبین هود تویی؟ خوزی سر اول مهو ناس کرده با منه هم تلپشتا خواه بکره و ببر آلیه دی هم جی منه خوارنا خواه بتره پارو بکره. روبین دست بگوتنه کر. آراست تشتا که جرا من نخوشگیر جی برچیبونا من بو. لمن نگیره. لی پیدویان من بتهیه. بمن روار شر بوده. ماش خرابیان بسترینه. تو ده تفل چطایا من ببی. کشیش تاک بدنگه کی شین گوت. اره ازی بیم. نخوا که هم جاره که دی ویچه می در باس بکن و بچن شر بوده. بشا هفتم. روبین هود مراد اوینداران به هف دکه. کشیش تاک و موچ آش پیش ددمه که کرد دبن دوستن هف. و جبو چطای ظلامن شین به هف را خوارنان چه دکن. شرکاتی اوان هری زیده شی لعیشه اندامن دیین چطای دهات. هر روش خوارنک جیا روژا دی خوشتر دخوارن تعماتشتین نو دکرن. روبین روژه که تیرو بکیف جبو مشی خو بردانا و دارستانه. جاوی نلوی تشتی بکو دولمنده که ببینه و دزیاوی بکه. تنی خوسته بو تامش دارو برام بستینه. گاوا لسر پجنا هنکان کر خال پشتا داره که و شرط. ظلامه کش خور استرانن اوینداریه دگوتن. هر وکی ویل سکارلت جلین سور لخوا کرده بون. لیگین وی نوکی سکارلت بخملو فورس بون. یکی دل پاقش و روگش خویا بو. دنگی ویش پر خوش بو. جلی را دست خود آواز درد خستن و بدوده چی استرانا خود گوت. روبین دنگ خو نکر و ظلام لپش جاوین وی دسترا و دچو. خواب شری و گوت. و ایواره از وی مجنونی عاجز نکیم چیتره. حسکریاوی ماریان هاتبو بیره. افتشت جدلوی در باس بون. هیوی دیکم از جبیر نکربم و روژه که از بویره بزوجم. پشت را وگریا جم حوالین خواه. جوان را بحثاوی عاشقی کر و گوت. جاره که ده هنویل واندران ببینن بلا بی بامه. از تش ناشی را ببیجم. روژه دی خوستکاوی هاتبو جه. گاوا جونی بچوک و موچ آشپیج لدارستان فیکی ددان هف لراستی وی خورتی هاتن. جلین سور لیبو و لیر د دستوی دبو. لی حالوی نتو حال بو بگری دمشیا. هر دو هوال چون جمعی خورت پریشان. جونی بچوک جویره گوت. بس بگریه خو عردش شل بکه. وقت عمل بر لحیه بچن. چاوا اف خورت جاو لوان دکوه بگوان خود دگیره و تیره که دشدینه. بچن جور. هنج من چد خوازن. موچ گوت. گوان خود دینه. ام بلا خالته نادن. بمره وره. ریبره ما دخوازه بتره با آخوه. خورت موزیک جم بوان را چو با روبین هود. گاوا روبین او دید جره گوت. چه بته هاتیه؟ نهی دوه تا بکیف لیر لید خست. او تسترانا خود گوت. ما او نتو بویی. او از بوم هجا. لی مخابن تو کیفا منا دوه نما. فلک لسری من گریا. چه بسره تهات که ببیجه؟ بلکه هم چاره اکیچ بوته ببینن. حتی دوه از بکچه که خوشک را درگستی بوم. او امید دمک نیزیک ده بزوجیانه. لی اوج من وقتاندن. ایرو دعوت ویه. او دانه شوالیه یکی. ایجار از جی نزانم به چه خوالیه لسری خواه بکم و بیوه چه بکم. تشتکی خرابه. چاوا چیده بکو اف شوالیه اختیار وها زو پیرد زوجه؟ برای کچی که خواستی که خوشکاوی بیکی آریستوکرات را بزوجه. بی های کچی که جزو ده لحف کرنجی. دلی من به اشیا. ما کچی که جیشته حز دکر؟ وی پرش من حز دکر.
ev 7 salin ez vê gustîlka ku dabû min vetişêrim. Navê te çi ye? Navê min Alan Daly ye. Belê Alan Daly. Heke em biçin dildara te bibînin û ji te re bînin, tê çi bidî me? Ji 5 zîvî pêve tiştekî min tune. Lê ma tu ne Robin Hoodî? Robin bi serê xwe pirsa wî erê kir. Nexweş te û pêve kesek nikare alî min bike. Heke tu miradê min bi heskiriya min bikî, heya ez sax bim, ez ê bi dilsozî xizmetkarê te bim. Robin pirsî. Di ev dawet kengî û li ku derê çêbe? Li dêra Plimptonê. Ew der bi qasî 5 mîlan dûrî vir e. Dawet piştî nîvro di saet sêyan de ye. Robin di cih de rabû ser xwe û got. Nexwe haydê, em diçin Plimptonê. Wî Statley, tu 24 hevalan bi xwe re bibe û biçe dêrê. Mûç, ji vî xortî re xwarinekê çê bike, bila xwe bide hev. Wî Scarlett, cilên xweşik bide wî, bila li xwe bike. Keşiş tak, tu jî rahêje kitêba xwe û li dêrê li benda me be. Destê Xwedê li ser serê me be. Wê rojê li dêra Plimptonê pîskopos Hereford di nav kelecanekê de bû. Keliyekê dî dê mehra şovalyeyekê ku hênû ji sefera xaçparêzan vegeriya bû û jineke ciwan bibiriya. Ji bo vê dawetê bibînin, mirovên li wê derdorê li dêrê kom dibûn. Dêr bi çîçek û qurdeleyên rengîn xemilan dibûn. Li hewşa dêrê xwarin û vexwarin li ber mêvanan digerandin. Gava mêvan li dêrê kom dibûn, hozanek tev cilên xwe yên kesk û lîra di dest de ket hundir. Helbet ew ji Robin Hood pêve ne kesekî din bû. Lîra Alan bi xwe re anî bû. Psîkopos pirsî. Tu kî yî xorto? Lîr di dest te de çi îşê te li dêrê heye wiha? Robin bi nazikî xwe daxûl kir û silav da keşe. Bi destûra te keşeyê hêja. Ez hozanekî gerokim. Ez hatime ku di daweta we de stranan bêjim. Keşe pirsî. Tu dikarî kîjan awazan lêxî? Dikarim awazekî wisa xweş lêxim ku dildarek terikandî êşa xwe ji bîr bike. Bi stranekê din dikarim bihêlim ku bûkek eşqê bibîne. Straneka min a din heskiriyan digihîne hev. Keşe got. Pir baş e. Kêfa min pir ji muzîkê re tê. Heke bi rastî jî bi qasî van gotinên xweş tu xweş lê bixî, tu dê daweta me şên bikî. Dika hinekî lêx em guhdarî bikin. Nabe. Heya ku bûk û zava neyên ez nikarim li tiştekî bixim ya na dê nezerî bibin. Keşe got. Tu çawa bixwazî. Ji xwe ew jî wextî bên. Hema bi dû de şovalyeyê extiyar derbasî dêrê bû. 10 tîrvan jî bi cilên xwe yên bi rengê sor û zer xemilandî pêre bûn. Tîrvan têra xwe bi fort û fors xuya bûn. Lê zavayê kal xwe spartibû gopalekî. Bi gavên giran û ricifok dimeşiya. Bi dû wan de keçeke pir xweşik û ciwan di dest birayê xwe de ket hundir. Porê wê wekî zêr dibiriqî. Ji çavên wê yên şîn hêsirên xembar diherikîn. Çermê wê wekî sedefê spî û ronak bû. Xemgîniya wê ji her halê wê derbû. Lê dîsa jî serê xwe nedixist ber xwe. Piştî bûk û zava 24 tîrvan Will Statley jî li pêşiya wan derbasî dêrê bûn. Hema di cih de 10 tîrvanên şovalye birayê bûkê û nobedarên li wir girtin. Bi dû de Will Scarlett û Alan Daly ketin hundir. Bi gavên giran meşiyan û çûn li cemcihê pîroz sekinîn. Robin got. Heqê jinê heye. Dilê wê kê xwest dikare bûyîre bi zewce. Qanûnên qiralê me yê qenc Henry jî vê dibêje. Îcar xanima ciwan ka bibêje. Tu dixwazî bi kê re bizewicî? Jina ciwan tiştek negot, lê bişirî. Bêdeng çûba Alan û xwe avêt stûyê wî. Bûk ne jî şovalyeyê kal, lê ji Alan hez dike. Berê em biçin jî divê ev ciwan bên zewcandin. Keşeyê rêzdar, ji bo Xwedê merasîma xwe bike. Keşe got. Na, tiştekî wisa çê nabe. Robin got. Nexwe conê biçûk were vê derê. Robin di cih de ciba li ser keşek şand û ew li con kir. Tu bûyî keşeyekî temam. Îcar niha dengê xwe bilind bike û ji her kesî re bibêje ku ev her du ciwan li huzûra Xwedê de dizewicin. Conê biçûk sê caran ev gotin ji mirovên li wê derê re dubare kir. Robin got. Baş çêbû. Niha keşeyê li ser wê kursiya dawî rûniştî jî bila bê ji me re duayeke xweş bixwîne û bûk û zava pîroz bike. Keşe tak ber bi bûk û zava ve meşiya. Şovalyeyê ku bi zorê dibû şahidê vî tiştî ji qehran di ber xwe de tiştin digotin. Lê tiştekî din ji destê wî nedihat.
آسوخی وی آوایی مهروان هات برین و هر دو جوان بون جنو میرین هف. بشا هشتم روبین هود سه برایان خلاص دیکه. دعوت ال دیرا پلیمتونه جبو بوکو زاوه و حوالین وان خوش در باس بو. لی جبو یندن نوصابو. جبر کو روبین و حوالین وی کشه هر فرده شوالیه اختیار و تیروان دوده که دیره ده مفتکرن و چون. شینین گوند جی جترسا روبین و حوالین وی حتی روژادی نچون دریل وان و نکرن. تالیه هنکان خدا هف و چون گرتین دیره درخستن. کشه و شوالیه بو اوف و پوف جوده درکتن. جهرس و قهران جافسوری بوبون. راست بری خدا ناتینگمه و چون گلیه وان لبر شریف کرن. جخوا شریف جی لمحنه کی بوکو طالا خواج روبین هلده. لبر سوند خوار بوکو جاره که دن ناکه و دارستان شر بوده. جبر ویجی دسری ده گهنه دا گلیو گازن جنوان. لگاوا کو آوانگوت امده گلیت البر قرال بکن شریف جمجبوری قبول کر. شریف جناف پارزوان و تیروانان صد ظلامین هر جیر بجارتن و او شانن شر بوده. زیده وقت دسره در باس نبو. شر ظلامین شریف و چته روبین دست بیکر. قاچاق بسرکتن. دربک مزن لظلامین شریف خستن و هنجوان بریندار کرن. لی او بخوشی بریندار بون. جی چته روبین سه ظلام بریندار بون. یک جوان گاوا کو دبازه لنگی دی چرخه و دورود که و عرده. دودیندن ودگرن کو آلیوی بکن وی خلاص بکن. او هر سه ظلام برای هفون و دایی گاوان تنه بو. ویل، لستر و جون. گاوا دبینن کو برای وان دی که و عرده آگر به دلیوان دی که و. جبر کو ظلام شریف دی جهده لدوراوی بون یک و حشک پیگرتن. لشکرین لدوراوان بقاسی کو هر سه برایان لوی داره بکوژن هار بون. لی شریف خواه گهاند سروان و بانگ لی لشکرین خواه کر. بسکنن، وان کلشان ایسیر بگیرن. ام دل گور قانونه بچن و وان بشینن زندانه. دف جوان بردن، بلا قانون وان بدار و بکه. بذی آوایی سه برا ایسیر گرتن و وگریان ناتینگمه. نه روبین هود، نه جه حوالینوی بوان هر سه برایان نه حسیابون. جبر ویجی اول فهم نکرم بیکا مسئله چیه. لگاوا وگریان جه خواه دیتن کو دایکا اختیار هر سی برایان رونشتیه و حیسران دبارینه. روبین گوت دا پیره تجبو چه دگری؟ چه بو؟ روبین جدا پیره و لاوینوی پر حز دکر. خوده تا به هلا روبین قنچ. تشتی که هات سر هر سی لاوین من بلا نیه سره تا. شریف او حیسیر گرتن و بیوان بدار و بکن. ها هو چاوا بویا؟ ویل، لستر و جون. او رهوالین منیم پیشی بون. نه و هانابه. ده کنگی وان ببن برسی داره؟ دا پیرا ربن گوت. صبح دانه نیورو. جمن یقین بکه. سر مجید دبروان ده هر ازوان خلاص بکم. چاوابه ازوان جناف دست شریف درخینم. جنا اختیار و ربن خواه آوید برلنگین روبین و گوت. تو خواه داوه جناف خطره اکی مزن. لیاز دزانم به تو عگیده که چی قاس مزنی. دست خوده لسر سره تبه روبین. از پیرا ربن از دعاین خوش تکیم نکم. روبین و گریا لحوالین خو نیری و گوت. قیامت جرابه دوام حوالین خو خلاص بکن. سر مجهره دوام حوالین خو تنه نهیلن. همو حوالین چته کوم بون و جبو حوالین خوشدار وکرن خلاص بکن دست به نقاش و پیلانان کرن. روبین جی دنا فکرانده گهب وی سری گهب وی سری و دمشیا. هادوی کلیه ده جناف داران حجیه خویابو. حجیه فقیر و اختیار جو آخین پیروز ودگریا. حجیه کال راست چوبا روبین و صدقه جه خواست. وید زانه بو که روبین هود و حوالین وی لفقیران خودی درد کبن. حجیه کال گوت. لناتینگمه ده سر ربنان بدار و بکن. هرکس بحثا ویده که. وی گاوه که حجیه کال وها گوت تشتک هات بیرا روبین. کالو که از تو امه جلی خواه بهف بگوهرن. از چه زیوی بدم ته. جبو تشخوره بدی خوارن و وخوارن. حجیه کال بمراق پرسی. لاو ما جلین تا نو خوشکن لیین من تیشو تلیشن. ما تی چه بکیش جلین من؟ دو جه برده خال حجی. ده هایده که جلی خواه بده من راه جوی کس که پرا اولگور دلی خواه خرچ بکه. کیفا حجی هات. بدلین خواه جلین خوش خواه کر و ین روبین لخواه کر. روبین جی جبه رش اکالو شوقه یاویا مزن شالوی تیشو تلیشی سولنوین قایشی لخواه کر. بدو ده هر دویان جی ریا ناتینگمه گرتن. روبین بوان جلین کالو هنگی گوهری بو دایی کاوی جاو بدیتا ناس ندیکر.
روژا دی سر سبه لناتینگمه هلکه که دست بکر. چاوه که دریه باشر و بو قربالغه که خو برده هندر. گلش باجاروکن در دوره جبو سه کلشان ببینیم که به هاتنا دار وکرن جشوق و هاتبون باجر. روبین هود جی بجلن حجیان جسر سبه و هاتبو باجر. تد گود قیبرینها قد ناتینگم ندیه. گه بجیر گه بجور دمشیا. بشتره چوجه بازاره و دید کلوه قاده سحب سیدار چکرنه. جلشکر که گرس و دریش کلور سکنی بو بدنگ کاله کی پرسی. اف سیدار جبو که دانی نلاو که من؟ لشکر گوت. جبو سه زلامین روبین هود. اگر روبین هود جی دنا بوانده بویا ده سه قاطه و قلبالغی هات بویا. لیاو فیل بازه که زوب زو ناکه و دست شریف. ایلاو کی دیوان سر ربران بدار و بکه؟ شریف هی قرار آوی ندایه. ده تو کاریشه بپرسی بنیره وایته. جلادی نکارک باش بکو کسی قیمه خواه پی بانیا. کسی ندخواست کو ویکاری بکه. گل جروبین و حوالین وی حزد گر او لپشتاوان بو. جبرویجی کسی که نخواست کو جلادیا سی خورتان بکه. روبین فرسندک دید. جم لشکر دور کد او چو باش شریف. خوده تبهله از بنی. خوده تبهله. جبدیلا کو ایرو سه کلشان بدار و بکه تو ده چه بدی وی حجیه فقیر؟ شریف حسب خو سکناند و گوت. تو کی؟ از حجیه که ربن و هجارم. لیاس کارم کار دار وکر نبکم. و دعای وان داویم بوان بدم خواندن. شریف گوت. پر باشه. جبدیلا و خدمتاته از 13 شیلینان بدم ته. بسر دجی از دج بوته تاخمک جلن نو بدم چیکرن. خود استاره خالت بکه. پشتره بلشکران را چو زندانه جبوکو حاضریا دار وکرنه هر سه خورتان بکه. گاوا کو قلعه ساعت هات سر 12 به دنگ ناقوسان را دریه زندانه و بو. محکوم سیداره بلشکر و حجی کال را درکتن درو. گاوا کو گهان بر سیداره سکنی. حجی و کو دعای وان داوی ببیجه پس پساند. هر سه خورد الکشیان سیداره. روبین هات بر قراغا سیداره و سکنی. حسو پسک جی قلبالغی در ندکت. هر کس لبندی گوتنا داوی یا محکومان بو. لی دنگ روبین و جاره نه کالکی بو. و نجی لرزوکی بو. بوانجلین تیش و تلشی رپی راست دسکنی و گوت. که گوه خوابدن من. شریف پوز بلند. من ده حیاتا خواده جلادی نکریه. تجاری. نیتک منی و حاجی تو نیا. سه گوتنین مشتره هنه. بدو وی گوتنه ده بوریا خواه جبن جبا خواه درخست و سه جاران لیده. شوره خواه کندره هر سه خورتان بری. هر سه یان به هفره خوش سیدار آویتن جیر. دناوا سی و تاوه ده بجاره که خواه آویتن چکن سه لشکرین لوی داره. شریف بانک کر. وی بگیرن. او روبین هوده. حچی وی بگیره از 100 زیری بدمه. لی دنگ شریف دناو قاجواج و تیلیلی آنده چو. هر در لبنگوه هف کتبو. بجاره که را چه ظلامن جلکسک در کتبون میدانه و بلشکران را شارده کرن. آخر اندامن چته بریبر خواه و هر سه محکومان را جه بازار در کتن و بر بسوران و بزیان. شریف حتی دنگ در دکت بانک کر. وان بگیرن. بسر ناو قرال. دریان بگیرن. اف فرمانا داوی بهاتا جه خلاصی جروبین و حوالین ویره ندما. لی باش بکو روبین و ظلامن شین جبره ده حساب به خطره کربون. و نوبدارن لبرداری کشاندبون آلیه کی. دری حتی سر بشته وکیری بون. چته حتی قواتوان هبو لزدکر کو بگهیجن ور. جالیه دنجی بلشکران را شاردکرن و ندهشتن کو هف وندا بکن. آخر گهیشتن سر ریا کو دچو دارستانه. پشتی کو دری در باس کربون لشکر جترسان بدوان نکتبون. سه براین کو جدار وکرنه خلاص ببون و حوالین وان و ایوار خوارنه گوها خوش خوارن کو حتی نها نخواربون. روبین هود جاره کدن دشر ده زورا شریف ظالم ناتینگمه بربو. بشانه هم. روبین هود به گایوف گیسپورن را شردکه. دسر روژا کو سه براج دست شریف خلاص ببون چند هفته در باس ببون. شریف حتی وی وقتی بدو شوپا روبین هود و حوالین ویده بو. هیویا وی نما بو. روبین هود و حوالین خوشی دارستان بهنا خود در دخستن و لبنده بون کو هنکی وقت دسروی تبلهویه را بچه. ناو دنگ روبین گهابو حتی برگوه قرال لونرای. قرال جی شریف را فرمان اکشانده بو. ده فرمان ده جی شریف را گوتو بو کو هکوی قاچاق قانون نگری تو ده مقامه خو ببی. وکی دنجی خلاتا کش بو گرتنا روبین دانی بو زیده تر کر.
Bi vê yekê hêvî dikir ku wê zilamên herî çavsor û zîrekên Ingilistanê tê kevin peyvê qaçaxê qanûnê. Şovalyeyekî bi navê Guy of Gisborne ku ew di artêşa qiral de bû, bi vê xelatê hesiya bû. Gisborne ji nav leşkerên qiral silahşorê herî jîr bû lê zilamek pîs û dilxirab bû. Ji qiral destûr xwest û li pêş şopa Robin Hood ket. Bi fermana ku mohra qiral li ser bû, çû Nottinghamê û li pêşverî Şerîf sekinî. Min ferman girtiye, bi saxî yan jî mirî ez ê Robin Hood bigirim. Şerîf got, çi ji destê min bê ez ê bi keyfxweşî alî te bikim. Fermana qiral nebûya jî min dê ev bikire. Çend zilam ji te re lazim in? Gisborne got, zilam ne lazim in. Çünkü ez dizanim ku bi pirbûna zilaman em ê nikaribin vî dizê şeytanokê bigirin. Ji ber vê jî ez ê bi tena serê xwe biçim. Lê bila zilamên we li barnesteliyê hazir bin. Gava we dengê vê boriya zêvîn bihîst jî hunê di cih de xwe bigihînin min. Şerîf got, baş e em ê wisa bikin. Paşê Şerîf bang li zilamên xwe kir û plana Gisborne ji wan re got. Guy of Gisborne ji zû ve derketibû rê. Wê rojê jî Will Scarlet û Johnê biçûk ji bo ku ji hevalên xwe re cilê nû yên kesk diyarî bikin, çûbûn barnesteliyê. Vegerê Johnê biçûk gava dikir ku di deryên Sûrê re derkeve, li pişt xwe zîvirî û dît ku komek leşker bi dû Will Scarlet ketine. Will wekî siwara xwe ji xendekê avêt erdê. Wê kêliyê derî jî bi zincîran bi jor ve hat kişandin. Çend heb ji wan leşkerên ku hema bi zor gihîştin û xwe ji ser derî avêtin jî ketin nava avê. Lê yên ku filîtî bûn, bi dû Will de baz didan. Johnê biçûk kevana xwe şidand û nehişt ku leşker bigihîjin hevalên wî. Di vê navê re Will Scarlet girek derbas kiribû û ji ber çavan nebedî bûbû. Johnê biçûk di ber xwe de got, berê ku ez biçim cem Will, ez ê çend tiştan ji Şerîf re bibêjim. Wê kêliyê leşkerên din jî ji xendekê derketibûn û bi aliyê du qaçaxan ve baz didan. Lê niyeta Johnê biçûk tune bû ku bireve. Lê bextê reş. Had wê kêliyê de kevana destê wî şikest. Johnê biçûk bi kulmên xwe çend leşker li erdê xistin, lê bi carekê re gelek leşker li dora wê kom bûn û Johnê biçûk neçarma. Şerîf jî li hespê xwe swar bûbû û bi dû leşkeran de hatibû. Şerîf bang kir. Teslîm bibe Johnê biçûk. Heke tu birevî em ê te bikujin. Johnê biçûk destên xwe rakir hewayê. Ji bo ku nereve leşkeran ew qenc girêdan. Şerîf sê qaçaxên ku ji nav destê wî reviya bûn ji bîr nekiribû. Lewma dilê wî bi hêrsê dagirtî bû. Îro berî ku roj biçe ava, ez ê te bi dar ve bikim. Johnê biçûk wiha got, Xwedê zane. Ji bo ku Johnê biçûk nereve, leşkeran zûzûka ew anîn barnesteliyê. Leşkerên ku ketibûn avê şil û pil bûn û di nav heriyê de mabûn. Lê ji bo ku Şerîf soza pereyekî zêde û ziyafeteke xweş dabû, keyf keyfa wan bû. Di cih de li nîvê bajêr sêdarek danîn. Zûzûka yê mehkûm kaş kirin meydana bajêr. Şerîf wiha got û keniya. Em ê bibînin ka xayîn Robin dikare te xelas bike. Johnê biçûk got, heke min xeber bişande ji Robin re ji Xwedê li vir bûye. Leşkeran kindira sêdarê xistin stûyê wî. Wextê Johnê biçûk pirkên bû. Şerîf bang kir. Tu hazirî? Yek, du. Hê peyva seyan ji devê wî derneketibû, ji ser giran ve dengê boriyekê hat. Ev banga Guy of Gisborne bû. Şerîf bi kelecanekê bang kir. Ev Gisborne ne? Ferman dabû ku piştî dengê boriyê divê em di cih de xwe bigihînin wî. Wî Robin Hood girtiye. Leşkerekî ji wan got, ez benî heke Robin hatibe girtin, ev tiştekî pir mezin e. Biya min em niha vê zilamê bi dar ve nekin. Sibehê em ê her duyan bi hev re dar ve bikin. Şerîf bi kêf got, fikreke baş e. Ka wî debdebeyî ji wir daxînin û heta em vegerin jî wî bi sêdarê ve qenc girêye bidin. Gava girêka kindirê ji stûyê Johnê biçûk derxistin, bêhneke kur kişand. Leşkeran ew bi dara qalind ve baş girêdan. Pişt re Şerîf û hemû leşkerên wî ketin rê ji bo ku Gisborne bibînin. Niha em ê meseleya Şerîf û Johnê biçûk li wir bihêlin û em ê binêrin bêka çi bi serê Robin Hood de hatiye. Wê rojê Robin di daristanê zilamekî pir ecêb dibîne û ji bo ku wî baştir bibîne nêzîkî wî dibe. Ev zilamê ecêb ji dûr ve wekî mexluqatekî sêling xuya dibû. Gava Robin nêzîkî wî bû, ferq kir ku cilekî ji eyarê hespan lê ye ku li ber tavê hatiye hişkirin. Pirç, terî û guhên hespê hê jî bi eyar ve di cihê xwe de bûn. Kevanek jî di destê wî zilamî de bû. Robin keniya û wiha fikirî.
گلو وی ظلامی جبو کو خوش حیوانم و شیر اف جل خو کریه روجا تب خیر حوالو لگور که وانا دست تا خویای کو تو تیروانه کی پر باشی مانه ظلام عجیب گوت راسته از تیروانه کی پر باشم لیویگا مسئله یک من هیا من ریا خووندا کریه روبین ددل خدا گوت بیا من تا عقل خووندا کریه او بکباری جیره گوت تو بخوازی از ریبرتی اشترا بکم تو جیج من را ببیجه کاتلوان دران چد گری ظلام عجیب گوت ما چه سره تپکت یا بکازل چد گرم روبین گوت از پاریزوانه که قرالم دوی کو از غزالان جنی جیروان عجیب بپاریزم بلکه جبر جلی خو از عجیب خیادکم لی از نه نیچیروانم که بسکنه همین تو پاریزوان قرالی از تشتکشته بخوازم از به فرمان قرال هاتم وی داره لقاچاقه که قانون ادگرم ناوی روبین هوده توی ناستکی گلو روبین گوت خودی نکه تو چمال وی دگری او مسئله اک دنه لی نه تنجبو خلاتا قرال براستیج از پرد خوازم کو وی کلش جانباز ناس بکم پشتی وان گوتنان روبین ایجار مسئله فهم کربو به من رواره از جهه کو روبین خولی وید شیره پیشته بکم لی روبین دور ایواره انجاق وگره نه همش خوره هنکی تیران باویجن بلا وقت ما پی در باس ببه ظلام عجیب پیشنیازاوی قبول کرد دو شاخین زراب جی کرن و او 2 متری بویده به عرده ده چکاندن به شاخکین داران خلکک بچوک چکرن و او دانین سروان دارکن چکاندی روبین گوت تو پیشی باویجه حوالو یا عجیب گوت چینابه پیشی تو لیخه روبین هنکی به پیش وچو خال نزانی دانی و کوانا خوا خوارو مارو کشاند تیر اول دبنیا شاخره پکیا او چو ظلام کو عیار هسپیلی بو نیشانا خوا جیا روبین هنکی چیتر گرد جارا دویان جی تیرا خوا دناوا خلک رابر لی روبین وی جاره خوا جهاتی کر و به تیرا خوا دارک پرچه کر ظلام عجیب گوت تو هر هبی خویای تو نیشانگیره که دسر روبین هود رئی لی که تناوی خوا نگوت روبین گوت حیاتو ناوی خوا نبیجی از ناوی خوا ناویجم از ناوی خوا و ناشیرم ناوی من گای اوف گیسبورنه از ده چولو جبران لروبین هود دیگرم گاوا افتشت گوتن هنگی سر خوب خوا مزن کر تکچونا خواه ده تیروانیه ده جبیر کر روبین دنگ خوا نکر و جسری حیابنی لینیری دوره و حالی وگراند وکی استش درکی ناستکم دبیجن جبو دبارا خوا بکی تمرووان دبی بر سیداره تنه قاچاقین قانونه ین وکی روبین هود ما روبین هود چه ضرر دایته؟ گیسبورن وکی پرساوی جسرگوه خوا و باویجه گوت او کلشه مانش زنگینان دستینه و ده فقیران ما جنان زاروکان نچارو هجاران ناپاريزه ما او قاستش نجبو که غزاله که قرال کشتو بو هاتن سریوی گیسبورن گوت لگور که تو او قاسی پشتاوی دیگری نخواه هبی تو نبی تو یک جوان ظلاموی نوسا روبین گوت مشتره گوتو بو از نظلاموی ما جبو از کاربم آلیکاریت تبکیم که توی بدست بخی که پلانات چیه؟ گیسبورن گوت دوی بوریا زیوین دبینی گاوا که من قنج لوی بوریه دا ده شریف و لشکر نوی بینور ایجار گاوا من روبین دید از لوی بوریه بدم هکه تو جهوی پیش من بکی از نیوی خلاته بدم ته روبین گوت تو 10 قاطوی خلاتشی بدی من از مرووکی ناشینم بر سیداره لی از روبین هود پیشته بکم روبین هود ازم گاوا روبین خو اشکره کر گیسبورن بشور خو چو روبین او گوت ناخو هاشتره روبین جی شور خو کشاند او گوت تو ده ظلامه که غافل بگیری ها چه اگید یک مزنه مالا منه بدوان گوتنین روبین شر مرنه 2 ساعتان دست بکر لی نه روبین هود نجی گیسبورن بسردکت یکی زورا یدن ندبر جاوین هر دویان جی سور ببون لی یکی جبو جان خو خلاص بکه یدن جبو خلاتا قریل بستینه شارد کر جشیقینیا شوران و چروسکین جوان دپکیان پیوه لوی دوره تلو تفگر نبو دنگ جدارستانه بلی بو قردوی بجاره که رش بو لنگ روبین لقرم داره که لکومی و کت عرده لگیسبورن وکی شروانه که خاص لبنداوی نما کو رابه سرخواه بشور خو بازیا سر ظلام العرده و او جملوی بریندار کر روبین دعا کر خدایو تو من بسترینی بلا ایرو قدر من نیه بدوده بجاره کره بزیرکی جاره کدن رابو سرخواه هاوی دقیه دجمنوی وی دمه دجمنوی جی دکر کو دربا مرنه لیخه لی روبین شور خو آوید دجمن
گیسپورن کر آخین و شوشی لعرده راست بو. روبین دل خو به ظلام العرده شوطاند و لینری. توسا خواست. تو خاینه کی تمام بوی. لدی ساج من ندخواست استبکوجم. دوره لبرینا خوانیری. برینا وینا غدار بو. وی بخوا برینا خوا پیچه. ظلام مری دناف توم کنده و شرط. جلش جرم هسپه لخوکر. جبا خوش آوید سر گیسپورن. روبینه کو خوب عیاری هسپه قنچ و شرط بو راهشت بوریا زیوین و قدره که لیخست. ده اف دنگی بو هشتی به کتابر مرنا جونی بچوک. ام لکو مابون که ام بینم بیرا خواه. تدی جونی بچوک لبارنس دلیه به سیداره و گره دابون و شریف جی لسر دنگی بوریه دابور ریکو بچه روبین هود بگیره. ایجار پشتی 25 خلکان 10 تیروانین جیر این شریف به بازک خورد هاتن با روبین. گاوانی زیوی بون پرسین. تبانگلمه افندیه من؟ روبین گوت اره او چوجم شریف. شریف به هیجان پرسی. که چی قومی گیسبور؟ یکو دشار دا زوراوی چو وای بجلین خواه کس لعرده به مریتی درشگریه. شریف دستین خواه به هف فرکاندن و گوت. ده جیانا خواه ده من مزگینیک او قاسی خوش نستانده بو. من ده گوت اموی لباجر بدار و بکن. لیخم ناکه مرناوی بسه. روبین پرسی. ده گو دار وکرن؟ اره ایرو شنسه میا. پشت کتوش باجر درکتی نبتشتکی رهواله که روبین نشاش بم ویل سکارلت بو. جناف دستین مفلتی لیمه دی زافت کر. گاوا دنگه بوریه هات مدیکر کو امی دالقینن. و کی جان جوان گرت بو ایجار؟ ما کی جان بباشه. ظلام روبین هود هری باش جونی بچوک. شریف قهر خوش جونی بچوک در نخست بو. لیوای توشی بریندار بویی گوت. او وگری از ظلامه کی خواه. حسب خوابده گیسپورن افندی. هنجوی کلش خاین ده جهویده بناخ بکن. ام عجله وگرم بارنستلیه. او وی دیجی دملدست بدار و بکن. بله زوبز حسب خواه بالی باجر و آجوتن. روبین دریده بهنا خواه فره دکر. لیجبو که حوال خواه خلاص بکه ده چاره که ده فکری. گاوانیزی که درین باجر بون روبین بانک کر. از تشتکی جوا بخوازم. کرم بکه افندی. هما تو ببیجی وسه. من وکیل هنگکی شارکر. ازش بدلاوه پریان جوا نخوازم. لیاز دخوازم وی کلش دیجی وکی سروکی وی به دستن خواه بکوشم. بلکی روژه که ده کتابین تاریخ ده وها بنویسن. گای آف گیسبورن. دو دزین مزن انگلستانه کشتن. شریف گفت. تو چاوا بخوازی؟ لی بلکی تو خلاته که جی بخوازی. در روبین هود تک بریه و اونا حد هر کسیه. دوی ناوره گهابون بر سیداره. روبین هات با جونی بچوک. جزلام شریف را گفت. هنکی به پاش دهرن کو اسکاربم کاری خواه بکم. بدو ده به عجله که کندرا کو به جون بچوک و گره دابون جیکر و کوان و تیر گیسبورن خست ناو دستوی. ازم روبین. جون بچوک جخوا تخمین دکر کو روبین دیواره. باشه روبین سه جاران دبوریا خود بانگ ده و کوان خوا کشاند. دوی ناوره شریف و ظلامنوی کوشاش و متل مابون راهشت بون سلاحین خواه. بجاره که را جدری و جسر سوران تیر باریان. ویل سکارلت و ویل ستوتلی گاوا روبین و شریف و دیگریان باجر جبو کو جونی بچوک خلاص بکن پیلانک چکر بونجی. تام دو وقت خود هات بون. لشکرین شریف نلبنده ایریشکه و صابون لو ما بلاو بون. روبین و جونی بچوک جی جوی آلوزی فرسند دیتن و رویان. بشا دهم. ماریان تی دارستانی شر بوده. روبین هود دچه حضورا قرالیچه الانور. روبین و جونی بچوک خوش ناف دستین شریف خلاص کری بون. و کشابون دارستانه خواه و گوتوبون ام بودمه که جوان دور بکوین. دوره روبین بریاردا کو تناسری خواه درکوه نیچیره. گاوا دناف خمو خیالان ده دمشیه غزالک درکت پیشیاوی. گوانا روبین لپشتاوی بو. لبجاره که را تیرک لغزال کت و اول عرده خست. باشه خورتک جناف داران درکت و برب نیچیران مریوه بازده. خویا بو تیروان او خورته ها بو. ده دست ویده جی گوانا که بو و شکلک اوی جی شورک دادلقیه. لگور باره خواه پر جوان بو. روبین نزیکی خورد بو و بدنگه که هرسوکی پرسی. چه حقیقه هیا که تو غزال انقرالی دکوشی خورتی کو؟ خورتی برسف ده. بقاسی قرالی حقی منشی دوان غزالان ده هیا. چه حقیقه هیا که تو جمن وی پرسیدی کی؟ روبین اف دنگ ناس کری بو. بالا خواه باش دایه. لیه خورد نیری. ویجی با اوریم بیترس لروبین نیری. روبین گوت. ایجار تو کی خورتو؟ خورتو گوت.
Ez ne mecburum ku navê xwe bibêjim. Bi edeb be, ana ez eştere zanibim. Ma tu dê edebê hînî min bikî. De hayde were, bê kîş kêr et zane. Xort bi dengekî xurt ev gotin kirin û şûrê xwe kişand. Robin jî ji mecbûrî şûrê xwe kişand. Yê xort bi hirseke mezin bi ser de çû. Lê Robin şervanekî ji wî xurttir û zanetir bû. Robin dît ku rûyê xorto soromoro dibe. Hişt ku yê xort zendê wî hinekî birîndar bike. Yê xort bi meraq li birîna Robin nêrî û got: Keyfata hatî car dosto. Robin got: Erê, bi rastî jî ez pir meraq dikim bê navê vî xortê ku zendê min jê kir çi ye? Navê min Richard Partington e. Ez xulamê Kraliçe Eleanorê me. Dengê vî xortî serê Robin dîsa tev li hev kiribû. Tu li Sherwoodê bi tena serê xwe çi dikî wisa Partington efendî? Yê xort şûrê xwe paqij kir û xist kalanê. Tu parêzvanî an xizmetkarekî kralî nizanim. Lê ez li Robin Hood digerim. Ew ê qaçax. Min ji Kraliçeyê fermana efûyê aniye. Haya te ji wî heye? Tu dikarî vê xeberê jê re bibêjî? Gava desmalka xwe dixist bêrîka xwe, dîreke zêrîn di stûyê wê de xuya dikir. Robin ji kêfan dest bi girî kir. Ax, min tu nas kirî. Min ew tîra zêrîn di pêşbaziyê de ku Şerîf danîbû, bi dest xistibû û diyarî te kiribû. Tu Maryanî. Maryan şaşma bû. Tu Robinî? Belê, ezim Robin. Robin şewqeya xwe derxist û bi hesretekê mezin keça ciwan hembêz kir. Ax Robin, min çawa tu nas nekirî? Min gotinên çors kirin, min tu birîndar kirî. Robin bi keng got: Tiştek nabe. Taliya talî min tu dîtî ev bes e. Maryan li ber birîna Robin ket. Bi desmala xwe zendê wî pêça. Lê Robin heya niha ew qasî baş nebûbû. Geliya ku Maryan dîtibû, xem û kulên wî nemabûn. Dûre her duyan ji hev re qala jiyana xwe kirin. Bi saetan axivîn. Nizanîbûn bê wext çawa derbas bûbû. Axir heya ku roj çû ava, Robin bi carekê re rabû ser pêyan û got: Ez çima zivanekî xirabim. Min tu dawetê holka xwe nekirî. Maryan got: Ez jî xizmetkarekî pir xirabim. Min jî ji bîr kir ku bibêjim ez Richard Partingtonum û miştere fermana Kraliçe Eleanorê aniye. Di rê de ji min re qala fermana Kraliçeyê bike. Anha ez ê du zilamên xwe bişînim nêçîra xezalekê. Dûre di nava daristanê de meşiyan. Maryanê ji Robin re got ku nav û dengê wî gihîştiye berguhê Kraliçe Eleanorê û Kraliçeyê xwestiye ku vî tîrvanê mêrxas bibîne. Heke Robin Hood û çar zilamên xwe tê kevin pêşbaziya ku dê heftiya pêş li Londrayê çêbibe û li hemberî zilamên Kral Henry şer bikin, dê Kraliçe Robin Hood efû bike. Gava min bihîst ku Kraliçe dixwaze te bibîne, min jê re qala naskirina me kir. û min jê xwest ku ez bi xwe vê xeberê ji te re bînim. Pir kêfa Kraliçeyê hat. Wê destûra min da û ji bo niyeta xwe ya pak nîşanî te bike jî ev gustîla zêr şand. Robin rahişt gustîlê û ew maçî kir û got: Ez ê bi vê gustîlê biçim Londrayê û ez ê xwesteka Kraliçeyê bi cih bînim. Di wê navê re gihîştibûn ba hevalên Robin. Robin yek bi yek Maryan bi wan da nasîn. Herkesî bi hürmeteke mezin xêrhatin lê kir. Yê ku zêde kêfa wî bi dîtina Maryan hatibû jî Will Scarlet bû. Alan dalê û jina wî jî ji xanîkên xwe derketin û silav dan Maryanê. Wê şevê bi xezala ku Maryanê kuştibû, ziyafetek xweş kirin. Alan stran gotin. Robin rabû ser xwe û got: Kraliçeyê xwestiye çar kesên dî bi min re bên. Min jî conê biçûk, Will Stuteley, ismamê min Will Scarlet û hunermendê me Alan'ı dalê bijart. Dalê xanim jî heke bixwaze dikare bi mêrê xwe re bê. Em ê sibehê cilên xwe yên xweşik li xwe bikin û tê kevin rê. Bila şûrên me birqandî, gevanên me şidyayî bin. Em ê him li ser navê Kraliçeyê, him jî li ser navê daristanên Sherwoodê li wir bin. Aşpêj Muc, Will, Lester û John. Heya ku em vegerin, min çete spart we. Li hev miqate bin. Heya Londrayê bê qeza û bela çûn. Ferman û gustîla Kraliçeyê bi wan re bû. Axir gihîştin qesrê û çûn huzûra Kraliçeyê. Wê rojê Kraliçe li qesra xwe rûniştibû û bi xanima re civat digerand. Maryan bi cilên xwe yên herî xweşik çû ber huzûra Kraliçeyê. Kraliçe bi bişîrîn got: Wey, kî hatiye wisa? Ev Maryan xanim e, an xizmetkara min Richard Partington e. Heke tu qebûl bikî ez her du me jî. Richard ew zilamê ku tu lê digeriya dît. Maryanê jî ew anî vê derê. Kraliçe Eleanor bi meraq pirsî: Ew li ku ye?
لبنده کو وره حضوراته چار زلامین وی و خانما یکی جوان جی هاتنه بانگی وان بکه بلا بین ور ماریانه فرمان دا خدمتکاره که جبو کو میوانان بینه آخر روبین هود و حواله خو هاتن روبین چول بر قرالیچه چوک دانی از روبین هود و زلامین منین هری باش لسر فرماناته وایل حضوراتنه من جبو گستیلاته و رومتاته مرندای برچاوین خو قرالیچه به بشیرین گوت تو بخیر هاتی روبین هود لاکسلیه تو تیروانین خو تام دو وقت خو ده هاتن روبین یک به یک زلامین خو به قرالیچه داناسین اوان جی چوک لبردانین او سلاودان قرالیچه بگوتنین خوش این قرالیچه شاناز بون تیروان بخوارن و خوارن را مجول بون قرالیچه جی جوان را بحثا پیشبازی دیکر بشا 11 قاچاغین قانون دیکوین پیشبازی قرال هنری سبها پیشبازی مزن آتیراویجی جه اصیلزاده این پوزبلند بگرن حتی بخزمتکارن مدباغی همو شینیین لندرای به مراق و کلجانک مزن بازدان جه پیشبازی. دناف تماشاوان پیشبازی ده نه تنی لندرایی هبون. جباجارن در دوری جی گلک گس هاتبون. لسه آلین میدان ریز بریز جه رونشتنی چیکر بون. اصیلزاده و اهل قصری لنیو قاده رونشت بون. گل جی لهر دو آلین قاده بون. ین کو د پیشبازی اول ده بسر کتن سلاودان قرال و قرالیچه. دوره وکشیان جبو کو بریا پیشبازی اساس بهنا خواودن. که بخواسته دکاری بو تکتا و پیشبازی او داویه ده یک کو بسر بکتا دبو بیا تیروانی هری باش انگلیستانه. داوی کم کسان ناو خودان نویساندن جبو کو خول بر تیروان قرالی راکن. قرالی گوت لگور کو وان خول بر لشکر من راکرین نخو افزلان پروی راکن. قرالیچه پرسی تو باش زانی کو اف ده لشکرین تا تیروانین هری باشن انگلیستانه نه؟ بله نه تنه ده انگلیستانه ده ده دنیای ده جی تیروانین هری باش اون قرالیچه به بشرین گوت خلاتا کتا دانیه از بدم لب شرطه کی چیه شرطه تا؟ هکه 5 تیروانین من جده تیروانین تا چیتر بن تجبوان عفویه درخینی قرالی بکیف خوشی گوت باشه لی حیفا پرین تا اشتره ببیجم جبر کو د دنیای ده تو کس نکاره زورا لشکری من ببه. قرالیچه بروین خواه بجور و راکرین و وکی کو شاش مابه گوت. که همه بنرین بیمایین دی چید بیجن؟ باشه لدو عسیزاده یم و گریا. بریز ریشارد بیاته دسر تیروانین قرالی را تو کستونه. دود بیجی از جوی دای وکشم. عسیزاده اختیار چوک دانین او گوت. تو کس نکاره بوان قایشه بکشینه خانما هیجا. لید بیجن چند دزین کو خال دارستان شر و دیوت شیرن نشانگیرن نوازنه. قرالیچه بشری و بانگلیه کی دیکر. کشه هر فورده کاوره. بریز کشه. بیاته جی تیروانین هری باش ظلامین قرالن. خانما هیجا از لشوناته بم از نکبم ایدایا که وصا. کسی جوان چیتر تنه. بحثا قاچاغن شر و دیدکن. او کلشن از بنی. هکه راست بجی ما چه ایشه وان لور هیا. قرالیچه بشری و وگریا لقرالی نیری. از هیجی لسر گوتنا خوامه. قرال کنیا و گوت. باشه. آراست از فهم ناکیم به میلاتا چما اوقاسی لسر سپوره. وکی من گوت. من 5 زلام دیتنه کو زوراین تببن. قرالی گوت. اینا خواه هما آنها ام هنرین واجی ببینن. بلا 5 تیروانین هری باش این کل و نشانه بخن در کبن پیشبری تیروانین تا. قرالیچه قبول کرد. بدو ده بانگ ماریانه کر و دگوهی ده تشتنگوتن. ماریانه سلاف داوه و چو. 10 تیروانین قرالی جاره که دی درکتن میدانه و جه خواه گرتن. لباوان 12 تیروانین دی هبون. بجاره که را قلبالخ بیدنگ ما. هر کسی به بالداری بری خواده تیروانان. تیروانین که هری باش نشان گرتن دیسا لشکرین قرالی بون. تلال دیسا درکت میدانه و راگهاند که دی پشبازی یک داوین چه ببه. دوی جاره جی 5 تیروانین هری باش و 5 تیروانین قرالیچه خوال بر هف راکن. قرال بری خواده قرالیچه و بمراق پرسی. اف ظلامین که تاوانین ورکینه؟ یه جل سور روبین هود بخواه. اوین دیجی حواله نوینه. جونی بچوک، وی ستاتلی، وی سکارلت و الان دالی. لبر چاوین قرالی رش داکت. وکی هر کسی لور لبر چاوین قرالی روبین هود سوجدارک بو. تو براستی دی بیجی؟ قرالیچه بدنگه کی زلال گوت. اره قرالی هجا. لیش بیر نکه ده سوندا عفوی دابو.
قرال ji qehran bi zor xwe girt û got: Ez ê li ser sonda xwe bisekinim, lê tenê ji bo çil rojan. Heta çil rojan bi ku ve baz didim bila bazdin. Dûre dê leşkerên min bi dûvan kevin. Qiralî bi dûvan gotinan de li 5 tîrvanên xwe vegeriya ku di pêşbaziya dî de bi ser ketibûn û got: Deng hat ew jî. Ez û qiralîçeyê li ser jîrbûna we ketin şert. Dê qaçaxên Sherwoodê derkevin pêşberî we. Gilbert, Tepus, Joffrey, Elwyn û Clifton. Bila bala we li ser nîşana we be. Heke hûn zora van keleşan bibin, ez ê şewqeyên we bi zêran dagirim. Lê heke zora we biçe, min soz daye ez ê ji mecbûrî xelatê bidim Robin Hood û çeteya wî. Robin Hood û çeteya wî? Herkesê li wê meydanê bi carekê re gotinên ku ji devê qiralî derketibûn dubare kirin. Herkes ji bo ku van keleşên wêrek bibînin û serî li ber zilamên qiralê rakiribûn, hew didan ku biçin rêzên pêş û wan ji nêz ve bibînin. Bi dû de textê nîşanê ji nû ve hat paqijkirin. û Elwyn û Will Stutley kevanên xwe şidandin. Elwyn bi qasî tîrvanên dî baş lê nexist, lê Stutley jî cara ewil nebaş bû. Du tîrên ewil bi kelecanekê avêt û her du tîrên wî jî jiyên Elwyn dûrtir çûn. Robin bi hêrs bang kir: Hişê xwe bîne serê xwe mal nexirabo. Dê li ser te qiralîçe fedîkar derkeve. Will bi dengekê xemgîn got: Tu qusûrê nenêre. Axir tîra dawî bi vîzînî çû û li cihê cih de çikilî. Ji nav nîşanên wê rojê yê herî baş ev bû. Dîsa jî leşkerên qiralî li pêşiya wan bûn. Qiralê bi tenazî li qiralîçeyê vegeriya û got: Ji bo keleşên te zora zilamê min bibin, divê hefta nûr nan bixwin. Qiralîçe bişirî û wisa got: Wehê Jonê biçûk û Robin Hood nedîtine. Vê carê dora Tepus û Jonê biçûk bû. Qiral Henry pir bi kelecan bû. Ted got qey şerê bi dijmin re li dar bû. Tepus di avêtina ewil de wekî Stutley xweşaş kiribû, lê her du tîrên dî li cihê cih xistibû. Had wê keliyê de çepkên xurt lê xistin. Jonê biçûk bi qilafetê xwe yê tirtire hêdika kevana xwe şidand. Tîra wî ya ewil nêzîkiya Tepuso bû. Tîra dudiyan li tîrekê ku di nîvê textikê de bû ket. Ew perçe kir û dişûna wê de çikilî. Yê sêyan jî li tîra dudiyan ket. Ew parçe kir û di cihê cih de çikilî. Qiralî bi çavên xwe bawer nedikir. Ya Xwedayê mezin, ma ev tirtireyê ha çawa dikare wisa nîşanê bixe? Qiralîçeyê got: Anha em bûn wekî hev, qiralê min. Îcar em binêrin ku dê Gilbert û Robin Hood çi bikin? Anha Gilbert li hemberî textê nîşana xwe digirt. Di nav artêşa qiralê de tîrvanê herî jîr ew bû. Her sê tîrên wî jî li cihê cih ketin. Gava Robin Hood cihê xwe girt, ji wî re got: Eferim Gilbert, bi rajê tu tîrvanekî jîrî. Lê xwezî te tîra xwe ya ewil li vir xistiba. Robin tîra ewil li nîvê her sê tîrên dî xist. Ya duyan ha li vir. Tîra dudiyan li nîvê tîra ewil ket. Ew parçe kir û li şûna wê çikilî. Ya sêyan jî tê ha li vir xistiba. Tîra sêyan jî ya duyan ji nêvî vekir du parçe. Di wê keliyê de temaşevan ji keyfan dîn û har bûn. Hemû rabûbûn serlingan, li çepikan dixistin û li ser hev pesnê Robin Hood didan. Hin ji esîrzadeyan ji coş û kelecanê tebata wan nedihat. Tîr di nav hev re çûbûn. Ted got qey li ser textê nîşanê tîreke qeraset tenê xuya bû. Qiral jî hem şaş mabû, hem jî pir qeherî bû. Kulma xwe şidandibû û rabûbû serlingan. Hebe tu nebe cin ketne tîrên vî zilamî. Tu evdê Xwedê nikare tîran vî awayî bavêje. Dûre bi hêrs ferman da ku xelatan bidin û hespê wî bînin. Lawên wî û şovalyeyên wî bi dû de di ber tîrvanan re derbas bûn û çûn. Gava qiral di ber wan re derbas bû, tîrvan daqûl bûn û silav dan qiralî, lê wî li rûyê wan jî nenêrî. Qiralîçeyê bang Robin û zilamên wî kir. Ew jî çûn pêşberê qiralîçeyê û çok danîn. Ji bo xizmeta we ya îro mala we ava, spasdarim. Ji ber ku qiral pir hêrs bû jî ez xemgîn bûm, lê netirsin. Wê li ser sonda xwe bisekine. Bi van pereyên ku we bi dest xistiye, ji xwe re çekên herî baş bibînin û bikirin. Son bixin ku hundê bi van çekan feqîr û hecaran bistirînin û hundê alîkariyê bidin kesên ku hatin ber deryên we. Her pênc tîrvanan got: Em son dixwin. Kîsikek pereyên zêr dan Robin Hood ku ew di pêşbaziyê de herî serkeftî bû û kîsikek pereyên zêv jî dan Jonê biçûk. Yê sêyem jî Alan Dalê bû. Xelata wî jî boriyek nêçîrê ya bi xeml û bi qîmet bû. Ji xeynî van gelek xwarin û vexwarin, xelatên cûr bi cûr dan yên ku di pêşbaziyê de bi ser ketibûn.
روبین گوت امی او قاسخلات خوارن و خوارنان چاب خوره ببن گیلبرت و زلامن ویجی پر باش لیستن و سرکفتی بون بیا من هکه ببیجن اره امی وان خلاتان جی بدن وان گیلبرتو به دست روبین گرت و گوت هن تف جی زلامن باشن امی وی روژه تجاریش بیر نکن وی شوی همویان به هفره پیروزباهیا پیشبازیه کرد. به وی آوایی جی پیشبازیا تیراویجی یا قرال هنری که حتانی ایروژی لسر زمانانه بداوی بو. بشا 12 لروبین دیگرن. براستی جی قرال هنری لسر سونداخوا سکنی بو. گاوا روبین هود و تیروانی نوی خاطر جی لندرای دخواستن پر خمگین بون. روبین و حوالین نوی برای ده تو زحمتی نکشاندن و بسلامتی گهشتن شهر بوده. حتی چل روزان جی چاوین وان نبی شریف نجیب لشکرین وی کتن. لی پشتی چل روزی قرالی بشانده خوره پیامک جی شریف ناتینگمیره شاند. قرالی فرمانده بو. دوی شریف به چه آوایی به وان قاچاقان بگیره یا نادیج مقام خوب به. شریف ترسیا بو و ده جهد عیلک جی 105 لشکری آماده کر. او لشکر 3 جاران لدارستان شر بوده قول به قول گراندن. لیب سر شوپا چته ظلام شین و نبون. گچیک شریف هبو او جی وکی باو خود چاو برچی بو. جبو کو چند سال بره روبین تیرا زیرین ندابوه لی دابو ماریانه روحه وی جوید چو. هر جارا کو روبین به فنک باو وی دخاپان جی هرس و نفرت آوه زیده ترده بو. جبر وی جی وی بریارستند کو جبو دجمنین خواه بگیره آلیکاریا باو خواه بکه. باو جان تو لشکر به ویل گرینه نکارن وی ظلامی زفت بکن. دوی ام جی فن و دولابان لسری وی بگرینن. شریف گوت خوزی مکاری بویا. افزلام خوا شوان لمن ده حرمین نیدی. گچاوی گوت که از هنکی بفکرم بلکه از رأی که خاپینوک ببینم. شریف گوت تمام. هکه تو پیلانه که با عقلانه ببینی که روبین پیته که وخفه که از 100 زیری دیاری تا بکم. هکه شریف بدو دکو دولابانده روژه که سفارک گروک ابناو میدل هات قوناغه. اف ظلامه که فساد و پرویج بو. وید گوت گاوا کو روشه که او کلش به دست من کت از چه بینم سریوی. او بگوتنین وسا درو لسر دروی درشاند. گچا شریف دنگ وی سفاری کر او ددلی خدا و صاف کری. بلکه اف ظلام عقل سبک بکری من بی. حتی امروف نجربینه نزانه. دوی کلیه ده ازشی پلانه که باشتر چه بکم. پشتی وان فکران بانگ لظلام سفار کر. جبو از بی قاچاق قانون زفت بکم دخوازم تو جو علیکاریه بدی. هکه تو بسر بکوی تو ده به 7 قاطی به خلات کرن. تو تخوازید بن فرمانه من ده بخبتی؟ یه سفر حمود راننوی بش بون و کنیا. سرچاوان خانما هیجا. هاشتره و فرمانه باش و شیره. اف فرمان شریف نویساندیه. گاوا لازم بو فرمانه درخینه. بشا 13 روبین هود و سر ریچارد هف ناستکن. مه درباس بوبون. او زوستانه به برفا سپی هیدی دارستان شر بوده دنخوماند. روبین هود و حوالین خواه لشکفته که لدور آگیره کو دکر قرچ دبون کم. جیروکن خوش هفره دو گوتن. او وقت خواه به کیف و خوشی دو بهوراندن. زوستان چو بهار هات. بدو ده دمسال هاوینه جی چو. لیه جی نه قرالی نه جی شریف قاچاقین قانون زفت نکربون. هکه دوین آوره قرال هنری نچو با رحمته به احتمال که مزن ده شریف ناتینگ میجی جمقام خواه ببویا. روبین و ظلامنوی دناف خود بریاردان کو بچنج قرال نو افوی بخواسن. او سونداد سوزیه بدنوی. جبو و پیام خواه بگیهنن قرالی وی سکارلت وی ستاتلی و جونی بچوک چون لندرای. البته اول جماریانه را بگوتانا. لگاوا و گریان خبرین نخیرانی بون. قرال ریچارد چوبو سفره خاچ پارزان آکو جبو آخین پیروز بو. ایجار لشونا قرالی برای وی پرنس جون بو وکیلیوی. پرنس جون جی ظلامه کی دلکبر پیس او کونه بو. بقاوتا کو کتبو دست ظلم دکر. دست داتانی سر آخا اصیلزاده و جودکارین در دوره. ماریان و مالباتا خوشی جزوردستی بی پرنسی پاراخوا گرته بون. پرنس دستانی بو سر عرده باو ماریانه. بسر دشی چاوین خبردابو و کچکا خوشک جوان و نارین. گاوا روبین اویک بهیست اشکت دلیوی. کتبو حیره اولهیا یارا خواه. دوی اوج دست پرنس زوردار خلاص بکره. روژه که پاییزه کو پلنداران زربو بون و قلبی بون برنگ زر و روبین بهش و فکرین تبلهف لنوا داران دمشیا. دستکی نارین تومکین وردان آلیه کی او جناوان ماریان خویابو. گاوا چاول روبین کت ده جهده بربوی و بازدا. گوت آخ روبین توی
او خو آوید ستویوی. ماریان تو چی دیکی؟ که بجه به لندرای چی قومی؟ ماریانی جروبین را قالا زوردستیا پرنس جون کرد. وی دستانی سر آخا باوی ماریانی و جو ماریانی را گوتیه به شرط که تو بمن را بزوجی از اردین باوی تل تاوه گرینم. هاج بروی از هاتم که تو علیمم بکی. آگر جا آورین روبین دچو. به حمدی دستوی چو سر شوروی او گوت. به وی شوره کو قرالیچه الانور دایمن سر میجی دبرته دهره از ته بپارێزم. نه پرنس جون نه جی ارتشاوی نکارن zararê bidin te. Wekeliye li aliyekê diyê daristanê Johnê biçûk, Aşpêjmûç û Will Scarlett jî li rêya ku diçû Barnestiliyê sekinî bûn û li bendê bûn ku esîzadeyekî dewlemend an jî keşeyekî bipere derbas bibe. Bi saetan xwe li qeraxa rê veşartin. Axir ji dûr ve şovalyeyek swarî xuya bû. Johnê biçûk derket pêşa şovalye û bi hevsarê hespê wî girt. Rêberê me îşev te di ezmîne şîvê. Ji bo ku li benda te ye jî gepek xwarin di qirka wî re neçûye. Şovalye got. Rêberê we kî ye? Robin Hood e. Yê şovalye gava dît ku du keleşên dîşî berbûyî vetên milê xwe rakir û got. Xuyaya eceleya we heye. Ez ê bi dilekî xweş bi we re bêm. Arastî min dê li cihekî dîşî we xwe bixwara, lê xem nake. Gava her sê hevalbiyê şovalye re hatin cihê xwe, Marian jî li wir bû. Marian di cih de yê şovalye nas kir. Ji ber ku Marian cilê kurikan li xwe kiribû, Sir Richard ew nas nekiribû. Robin bi kubarî got. Silav şovalyeyê rêzdar. Tu di wextê xwe de hatî, me jî şîv hazir dikir. Şovalye got. Spas dikim Robin Hood. Silav ji hevalên te re jî. Ez ê bi xwarina bu re şanaz bibim. Robin got. Mal û milkê te çawa ji destê te çûn? Şovalye keserek berda û got. Ji ehmeqî û safîkiya min. Ez bi qiralê dilşê Richard re çûm sefera xaçparêzan. Piştî salan gava vegeriyam min dît ku lawê min bûye xort. Dê hêjî nezan bû. Rojekê bi şaşî çû şovalyeyek kuşt. Ji bo ez lawê xwe xelas bikim, min erdê xwe û qesra xwe firot. Lê safî nebû. Gava li ser rê we pêşiya min girt jî ez diçûm ba keşeyê Herefordê, ji bo ku deynê min talûq bike. Robin got. Deynê te çi qas e? Sir Richard got. 400 zêr. Keşa dibêje heke tu deynê xwe nedî, ez ê dest deynim ser qesra te jî. Maqey dostekî te alî te nekir? Na. Xwezî Kral Richard li vê derê bûye. Dê her tişt ne wekî îro bûye. Qedeha xwe dagire Sir Richard, got Robin û dûre tiştin di guhê Marianê de pispisand. Marian jî hêdîka bi Johnê biçûk û wî raaxivî. Sir Richard qedeha xwe rakir û got. Ji bo siheta te ve dixwim Robinê egît. Hêvî dikim heta me carekî dî hev dît, ez ê te xweş beezmînim. Johnê biçûk û Will Scarlett di wê navê re bi hevalên xwe yên dîrê jî axivî bûn. Paşê derbasê şikeftê bûn û tevî çawalek tije zêr ji şikeftê derketin. Li pêş çavên şovalyeyê ku şaş mabû, pereyên zêr hejmartin. Zêr bi 4 qatan ji deynê şovalya zêdetir bûn. Robin got. Em ê van bi deyn bidin te. Tu jî bi van zêran deynê xwe bide. Çavên Sir Richard tije hêsîr bûn. Ji dil û can malavayî da Robin û hevalên wî. Wekeliye Aşpêjmûç jî di destên wî de cilên xweşik ji şikeftê derket. Mûç got. Divê şovalyeyek esîl, cilên li gor xwe esîl li xwe bike. Esîlzadeyê kal hewd zanîbû bê çi bibêje. Wê şevê li cem wan raza. Roja dî Johnê biçûk û Arthur jî pê re swarî hespê xwe bûn. Xwedê we hemûyan bistirîne rê hevalên min. Ez ji bo we çi duayan bikim jî hindik e. Ez minnetdarê we me. Robin bi destê wî girt. Salekê dî em li vê derê hev bibînin. Heta salekê heke te mal û milkê xwe yê berê bi dest xist, tu de deynê xwe bidîme. Bila dilê te rehet be. Ez ê salek dî werim Robin Hood. Vê jî ji bîr neke. Heta ez sağ bim, ez ê dostê te yê dilsoz bim. Axir şovalye û her du keleşên dî hespên xwe ajotin. Heta ku nebedî bûn, Robin li wan nêrî. Beşa çardehem. Keşeyê Herefordê jî tê ezmandin. Piştî ku Sir Richard hatibû daristanê Sherwoodê bi çend mehan, Robin Hood pê hisiya ku di şevekê dî keşeyê Herefordê di daristanê re derbas bibe. Keyfa Robin û hevalên wî pir ji vê xeberê re hatibû. Robin bankir û got. Wey gidî. Ji berê de min dixwest ku rojekê keşeyê hêja li daristanê biezmînim. Ev şansekî pir baş e. Herin, xezalên têrgoşt û xweşik, qirqebûl û kewan bigirin. Hûn jî zanin, sibehê mêvanekî me yê girs û çilek heye. Zilamên Robin piştî vê fermanê her yek bi aliyekê daristanê veçûn.
ویل ستاتلی و جون بچوک جی دی چاودێریya reyên dê bikirane. Robin Hood jî bi 6 hevalên xwe re dêlserreya mezin bisekiniye. Ji bo xwarina xwe zû bi zû bixwin, nêçîra xwe kirin û goştê xwe biraştin. Piştî kêliyekê din, ewreke bi toz li serê daristanê xuya bû. Keşeyê qelew û 10 zilamên wî li ser hespên xwe ji rê dihatin. Gava çav li şivanan ketin, hespên xwe sekinandin û çûn bawan. Keşe got: Hûn kî ne? We çima xezalên qiralî girtine? Robin got: Em şivanin. Xwedê stara xwe li we bike. Ji xwe re li halê xwe binêrin. Madem hûn şivanin, kapa zê we. Îro roja bêhvedana me ye ez benî. Me jî got ka ji bo şerefa îro em xezalekî tenê bigirin. Ji xwe li vê derê têra xwe xezal hene. Qiral bi vê bihise çû ji we de. Robin got: Ji kerema xwe tu dikarî navê xwe bibêjî? Ji bo ku ez zanibim ka bi kê re diaxivim. Parêzvanê keşe bi dengekî xurt got: Ev keşeyê Herefordê ye bêhişo, ha ji gotinên xwe hebe. Will Scarlett jî wiha got: Binêrin hela, tew bi serdest Sofiye jî. Madem Sofiye ji dêwla ku bi cemaata xwe dakeve, çima li pazê me dipirse? Keşe got: Hûn çi zilamên qurrene wisa? Bisekinin bêjar hûnê çi bikin? Bimeşin, bidin pêşiya min. Bila şerîfê Nottinghamê heqê we bide we. Robin çok danîn û got: Li qusurê nenêre ez benî, me efû bike. Mal Sofiyekî tê ku ruhê ew qas însanan bistîne. Keşe bi dengekî xurt got: Ez ê we efû bikim, lê kabila pêşî we bi dar ve bikin. Leşkerin û zû wan bigirin. Hawê kêliye Robin boriya dibin ciba xwe de derxist û sê caran deng da. Keşe gava ev yek dît, fêm kir ku ketiye xefkê. Ji bo ku yekî tirsonek jî bû, yekser hespê xwe ajot. Lê bi carekê re keleşan dora wê girt. Robin got: Helbet ez ê te efû nekim. Lê ez ê wekî te jî nekim. Ez ê te baş biezimînim. Bi min re were. Ji xwe me haziriya te kiribû. Me dixwast em bi tereyî şev şîvê bixwin. Derengê şevê keşeyê ku ji kêfan ji ser hişê xwe çûbû, wisa got: Êdî ez biçim mala xwe dê baş bibe. Dedî dereng e. Lê ez ditirsim ku dê bedêla vê mazûvaniyê ji çend qurîşên di kîskê min de zêdetir be. Helbet berê jî haya keşe hebû ji tiştên ku bi serê şerîfê Nottinghamê hatibû. Robin nav serê xwe xurand û got: Ji dil dibêjim, pir kêfa min hatiye ji bo ku tu bûyî mêvanê min. Ez hew dizanim bêka em çi qas pereşte bistînin. Johnê biçûk ket nava xaftinê. Ka kîskê xwe bide min keşeyê Sofî. Ez ê hesabê te bikim. Keşe sekinî. Hê îro deynê xwe ji Sir Richard standibû û dibir malê. Keşe wekî dilê xwe bi xwe bişewitîne got: Çend zîv tenê li ba min hene. Heke hin li wî çewalî bipirsin ku bi kurtanê hespê min ve daliqandiye, ew pereyên dêrê ne. Ma xwe ne hûn dest nadin pereyên dêrê ne wisa? Tiştek hat bîra Robin. Ax, dêr her tim dixwaze xêran bike ne wisa? Nizanim çima lê gava çavên min bi van pereyan ket, dostekê min hat bîra min. Tam bi qasî van zêran deynê wî dostê min jî li yekê Sofî heye. Anha em ê destê xwe qet nedin van zêran û tu dê xêrekê mezin bikî. Pîskopos got: Na, nabe. û serê xwe bir û anî. Fêm kiribû ku pereyên wî ji dest diçin. Lewma rûyê wî zer bûbû. Ma ji bedêla xwarinekê hûnê çewalek zêr bistînin. Ji xwe û xezala ku me xwar maneya qiralî bû. Ez yekî rebenim, hejarim. Mazê çawa alîkariya hevalê te bikim? Robin bi hêrs got: Wisa nebêje keşeyê Sofî. Ma tu ne keşeyê Herefordê? Ew ê ku ji her kesê vê derdorê bacê distîne. Mane herkes dizane bê tu mirovên feqîr bi van baceyan çawa şepirze dikî. Mane tu mirovekî Sofî, divê tu alîkariya feqîr û perîşanan bikî. Mane herema ku yek rabe neheqiyê li mirovan bike? Ez bi xwe tiştekî ji te naxwazim. Lê ji bo van mirovên ku te û feqîr û perîşan kirine, ez ê van pereyan ji te bistînim. û ez ê bi van pereyan tiştên baş bikim. Xwedê şahid e. Keşe li çoka xwe xist û got: Hewarê, ez çûm, ez mehv bûm. Johnê biçûk bi kêf got: Ka bisekine keşeyê Sofî. Hema wisa di cih de ji qudûm neçe. Tew hê şeva me dirêj e, hê em ê stranan bibêjin û dansê bikin. Alin ê delê ka ji me re tiştekî xweş lê xelo. Alin dest bi stranekê bi coş kir. Johnê biçûk bi destê zilamê Sofî û qelew girt û bi zorê ew derxist meydanê. Bi carekê re çete tev rabûn ser pêyan û li ber dengê stranê dans kirin. Bû repîna wan. Johnê biçûk wekî rehêce êzingekî keşeyê serxweş rakir hewa û bi awayê ku berê wî li paş be li ser pişta hespê kir.
پشتی کو او بکورتان هسپه و قنج گره دا هسپ درخست سر ری او بر به ناتینگمه و آجود. به وی آوایی کشه هرفورده یه چاو برچیجی جمازوانی روبین هود نصیب خواستاند. بشا 15 کاردینال بدو شوپا قاچاقین قانون ادکوه. جبوکو کشه هرفورده به حسانی خستبون خفیکه وان دمین داوی راحتی او به تفدیریه که خوال روبین هود گرته بو. پشتی چند مهان گاوا دیتن که تو خبرجی کشه درناکه و وان فهم کر که کشه ترسونه که. هنکیش به سعودی، هنکیش به تفدیری، روزه که گاوا روبین هود لسر یا دارستان دمشه بجاره گیره به دهان لشکرین شریف در دکوین پیشیاوی. لشکرشی پیشی شاشت مینن. او پشتره هست خواه به چارگاوی داجون سر روبین هود. روبین هاو کار بو وگره او باز بده. ویجی خواه بردن آف دحلین قراغاره و بلاز خوشبر جوان نبدی کر. یک کشه بان کر. وی بگیرن. دوراوی بگیرن. بلا بدرکه و نچه. لشکرانجی به دو روبین ده خواه بردن ناف دارستانه. لیوی آلی دارستانه خانی که کی بچوک هبو. لیوی خانی که پیرک دماکو وقتا که روبین لاوین ویج مرنه خلاص کربون. روبین فکری کو جچونا وی خانی که او پیوه توشن سویتنه. جنا پیر برستنا تونه و مجول بو. گاوا یک لبر شباکی دید جترسان قیجه گدا. روبین گوت. نترسه خالتی که ازم روبین هود. تودکاری قنجه که بمن بکی. کشه و ظلام خواه بدو من دانه. هکاس خواه و نشیرم دید جهد من بگیرن. پیره گوت. هلوت از حالی تبکم. که امه جلین خواه به هف بگوهرن. امه ببینن که گاوا کو کشه چاول جنک اختیار بکه و دی ناس بکه آننا. روبین گوت. باشه. که پیشمال که خواه و کوفیا سری خواه بدمن. درزیا خوشی بدمن. توشی جلی من لخواه بکه. بلزو باز جلین خواه به هف گوهرتن. روبین لبر دری رونشت و دست بریساندنا تونه کر. پشتی دمکه کرد کشه و ظلام خواه گهابون بروی خانی کی. لشکرک هات و کرک و جنا پیر پرسان بکه. گاوا دست خودانی سر ملیوه جنا پیر بقیجینی و ساگوت. بقاشته بیناموس پیس. بسکنه پیر خواه عاجز نکه. ام زرار نادن ته. افندی من کشه هر فورده دپرسکو گل روبین هود قاچاق دیتیه آننا. از چاواوی نبینم ما. روبین هود هر هفته تیور. خوارنو و خوارنامن تینه. قنجیا کوی به من کریه تو کس نکاره بکه. کشه بدنگه که خورد گوت. تمام درج نکه. هکه تو جه روبین هود جمره نبیجی امی تا ببن بارنستلیه. امی ببیجن اف پیر هبوکه و امی تا بشاوتینن. پیره گوت. از دخیل تم کشه صوفی. او چوکین خدانه عرده. روبین خلوی خانکی و شرطیه لهن نکارمی بساخی زفت بکن. کشه بدنگه که شخورازی گوت. امی ببینن. هرین هندر لهر قله بگرن. هکه نبه آگیر بردن وی خانکی. کی پیشوی کلشی بگره از کیسکک زیر بدموی. جونه بچوک دید کو ویا جنه که پیروکی سواران تی بانک کر. کالور بنیرن. من قد پیرک بسا بلز ندیتیه. دبه کو اف پیر هبوکک به. که بری کو بیومیه که بینه از دربکه لیخم. کوانا خواه بالی روبین و شداند. روبین بانک کر. کرو بسکنه ازم روبین هود. گاوا گهشت با حوال خواه گوت. عجله دویم حوالان بدن هف. یک شب کریه گلشکرین خواه بدو من دیا. خویای وی بلا خوش من و نکریه. جون بچوک به حال وی دکنیه. ویجی 3 جاران به بوریا خواه دنگ دا. لشکره کی جوان پرسی. هوایه. خواه لبر دولابه و شرطیه. امی بکشن. کشه گوت. نه. وی به ساقی بگیرن. پشتره امیل پیش جابین هر کسی وی بدار و بکن. لقدر کی بشونده کیفا کشه لشکست. او پیره کو بری آنها پیره آخوی بو دیسا وگریا بو. پیره کتناو لشکران و کر قارین. در کونش خانی که من قرمه چینو. چه قوه هیا. هن در یه خانی که اختیاره که فقیر دشکینن. بقاشتن. هرن من گود. ین لشکر شاشوازمان و سکنین. ندخواستن زراره بدن پیره. لی کشه فرمانده. وی پیر هبوکا پیر بگیرن. اما ویجی به روبین هود را دالقینن. جنا پیر دستین خوال هفخستن و گوت. که هیدی کشه صوفی. گاوا پیره دستین خوال هفخستن بجاره کره جهر آلیه خانی دیروانن جلکسک درکتن. کشه فهم کرد که جاره کدی کتکه خفکه. لی خستبو سر خواه و جاره دیبوان را شر بکره. هن نکارن تشتکی بمن بکن چطایا دزان. ریبره و روبین هود دسته مدیا. هکه هن گاوا کدی باویجن اموی بکشن. از جد خوازم وی روبین هود که و گرتیا ببینم. روبین کوفیا لسر خود درخست و بشری. کرم بکه کشه صوفی.
مخابن از نده دسته و دمه. هند خوازن ببینیم بکاوه کی گرتیه؟ لسر وی گوتنا روبین بیرا کو بجلین روبین دخانی که دبو درکت دروه. لشکر مابون حیری. جنا پیر بدنگه کی شین گوت. روژات بخیر از بنی. چی ایشه ول بر دریه من هیا؟ قیهن هاتنا صدقه که بدن من. روبین گوت. اره کام بنرم به حق وی دریه کشکیناندن بویره هیا آننا. یکیشه به ناو عزیزان دست به گوتنه کر لی روبین به سر گوتناوی گرد او گوت. حیات جهبه. نا همو جبهشت تدنیرن. جلو ما از دبیجم دناوی وان بداوی خوی دروین نکی چیتره. که حالا ببیجه. او کیسکی زیر اکو تدی بدیلا سری من بدایا لکویا؟ کشه بانکر لشکرین خواه. هنلو بنده چنه؟ زوی بگیرن. روبین بدنگ ویره دیره خسکوانا خواه او بردا کموی. کمی کشه صوفی جسروی فریا و سروی زلود خویابو. کشه قیجه کر. هواری من خلاص بکن. هوایا هاشترا کیسکی زیر. کشه هر فورده کیسکی زیر خست دست روبین. قامچیا خاله هست به خدا و بجاره کره نبدی بو. لشکرین کل دوی مابون و نمازانی بونده چه بکرانا کرن من و بدوی ده چون. دوی ناوره روبین و حوالین ویجی به حال وان دکنیان. هاب وی شکلی سرپیهاتیه کشه هر فورده کل دارستانی بدو شوپا قاچاقین قانون کتبو جی بداوی بو. بشا 16 شریف ناتینگمی پیشبازیه که نویا تیراویجی لداردخه. هر کو دچو روبین بقواتر دبو و نابو دنگوی بهتر بلاو دبو. شریف جی جویه که پرد قهری. جقهر روبین چو احمقیه که وصا منزن کر کو مروف جه هیوی ندکر. شریف بریاردا کو بچه لوندرای. گلی و گازین خواه قرالی را ببیجه و جبو زور روان قاچاقان ببه لشکرین زیده جوی بخوازه. گاوا کچاوی دری جره وکر و او حالی وی دید فهم کر کو کارو بارین باوی ندریدنه. باوی بی کیف بو. شکچا خورا قال کر به پرنس چاوال ارزاوی کتیه لوی هیجی تو پلانک ندیتیه. کچکاوی گوت. از دزانم به ازت چه بکم؟ چما تو پیشبازیه که تیراویجیه چیناکی؟ امی جیوه که قرال هنری افویه درخینن. به وی شکلی امی روبین هود ازلامن وی قانه بکن و بینن ور. دو رجی امی وان باویجن زندانه. والله آفرین مشترکه چامن. شریف وصا گوت و به کیفه که رابو سرخواه. زلامن روبین جلی نول خو کرن و ریا ناتینگ می گرتن. یینکو او بدیتانا دی بگوتانا قی افجوت کارن و جوان گونده در دوره هاتنه. برید خو خستن ناف کوما گوندیان. بگوتن و گالگالان گیهشتن ناتینگ می. جلی نوانین کسک نلوان بون. لی جویزانه بونا تیروانیه خوددان دست. آخر کرم کتبو دل شریف. بگمانوی یکو بسر کتبو و خلات بدست قستبو روبین هود بو. فرمان دا ظلام خوکو پشتی خلات داینه وی به دزیکا بگیرن. هلبت دوین آویده روبین و هوالین خوشی نیتا شریف فهم کرده بون. ده مراسم خلاته ده به شکلی که گل دوراوان دور پیش بکه شریف گل کوم کرده بو. شریف قدره که گوتن خود دریش کرد جبو که خواه پیمجول بکه و پاش تیرا زیرین پیشکش کرد. دوین آویره لشکرانجی خواه نیزیکیوی کرده بون. روبین دکر که خواه داقل بکه و راه جا خلاته. شریف اوجو پاشتوی وی گرد و بانگ لشکرین خواه کرد. وی بگیرن. هدوی کلیه ده یکی دربه کسا گیران شریف خست کو جروس که جبر چاوین وی چون. شریف به پاش و چو او ترپلی. گاوه چاوین خواه وکر جی جون بچوک لهمبر خودید. شریف وصا بان کر. آخ گرین لفه خاین. ایجار من تو گرتی. روبین و حوالین وی خوشناوی گرمالی بزور خلاص کرن و رویان دارستانه جهیز تارا خواه. دیسا جی روبین و چتایاوی جوی پیشبازیه به خسار خلاص بون. جون بچوک جی کابوکا خواه دربک خوار بو. و بخیرا مروی خو آرتور به زور جوی دوره رویابو. ویل ستاتلی و ماریان جی نخویابون. روبین جبه تفدریا خو پوشمان بو. بگماناوی شریف ویل ستاتلی خستبو حبسه. وی شوی شریف به جنا خو و کچا خوره لسر شیوه بو و جالیه که و بحثا کلشکو گرتبون دکر. وی دخواست بوی کلشکو زفت کربون درسکه بده گل. از جزا که وصا بده میکو ساوه که لسر هر کسی بهیله. همه حسابی من روبین هود ظلامن وی تارو مار کرن. خوزی او تیرا زیرین جی نبربانه. هاوی وقتی تیرک به فیکینا بایره جشباکه هات و لسر ماسه تام لبر شریف چکلی. ین دورا ماسه جترسان جنگ بون. او تیرا زیرین بو که روبین ده پیشبازیه ده بدست خسته بو. پیامک جی بسر تیره و زلقانده بون. ام خلاتین دروچیان ناپجرینن. دل مجیبوان ناشوته. حیاتش ده هبه. روبین هود. بشا هفدهم. رزگار کرنا ویل ستاتلی.
روژا دی شوقین روژه جناف پلان دا کت نوا دارستانه. وی روژه دی دریه ناتینگ می ونبونه. شریف جترسا روحی خواه بریار دابو که وی ستاتلی بی دنگو هیس بدار و بکه. جشوق حتی وقتا دار وکرنه دی دری گرتی بن و دی تو کسی برندن باجیر. روبین و حوالین خواه جشوق و چکین خواه گریدان و خواه آماده کرن. به هفره لجه کی نیزی دریه روژاوای باجیر کوم بون. روبین گوت لوی دری راوستن حوالنو. هکه دری گرتی بن امینی کاربن تیکوین هندر. روبین هود و حوالین وی تف بیدنگ لدورا باجیر فتلین و نیزیکی دریه با کور بون. پشترا آرتور چرموان به تنها سر خود چوکو ریه که ببینه جبو که تیکوین هندره باجیر. لوی آلی آوا ده هندره خندقین قلعه ده زهابو بو. و کرنا دری و داخستنا پرهلاویستی حسان بو. اندامن چته یه ندر و او قاسی به بالداری کتبون هندر کو کس بوان نحسیا بو. ویکیلیه جبو کو دریه زندان جیوه بوبون و یه گرتی درخست بون در و لشکران جی گوهن خواه ندابون دریه لپاش خواه. ویل ستاتلی به کیف لی بیترس جی زندانه درکد. گاوا او دبرن سیداره در دور خوانیری لی حوالین خواه ندید. دناوی قرابالغیه ده یه ناس هبون لی تو کسی جوان نکاری بو تشتکی بکه. ویکیلی که جناب قرابالغیه حجیه که خورد کو در بزاروکه که دده هات و جی شریف را گوت. هیجا بهله از دعای داوین آویزلام ربن بکم کو او جی بچه بهشته. شریف گوت نا او قوت بلا او وکی کوچکه که حرام بمره. ده گناهوی دوستی وده بمینه. از بنی کشه صوفی. چما تو شاشی راست ناکی؟ کشه سکینی. ویجی دخواست زوب زوبی کلشی دالقینه. جالیه دن و چه گل ترش بو او خما وان بو. کشه تشتن دگوه شریف ده گوتن. شریف جی با آوائه کی به حرمت لحجی جوان وگراند. نخواه که دعایاوی بکه لعجله بکه ها. بدوره وگریا لشکرین خواه او گوت. جاوین و لسر وی حجیبه. همه ودید کلشک جوانه. لیه حجی گوه نده گوتنینوی او چوبایه گرتی. بلاز دعای خواه خواند و هیدی که جبوی ستاتلی تشتن گوتن. هاوی که لیه یکی دیجناف قربالغی درکت و هات میدانه. ویل بری تو بمری خاطر جمن بخوازه. بگومان افجی آشپیج موچ بو. لسر وی گوتنه یه حجی لپاش خوا زیوری. شریف جی موچ ناس کر و کر قیرین. وی بگیرن افجی یک جی چته یوانه. او آشپیج خاینه. تاخمین سینی که منین زیو ده زیبون. موچ جی شریف را گوت. عجله نکه افندی. که پیشی من بگیرن. دور اهنه من بدار و بکن. لدوین آویره از حوال خوش و بستینم. دوره به چاپکی قوزی سر سیداره و کندرا یه گرتی قد کر. او ستاتلی هر دویان خواه بردان ناف قربالغیه. شریفی کج کربا ناف خواه سور و شیم بو گر قارین. خاین نو. وان چقلام بگیرن. قامچی خورد لحسب خواه خست. کت ناف قربالغیه و شور خواه بالی موچ و هجاند. لی موچ به هستاتی دربک لشور شریف خست و دستوی زفت کر. جهوالی من را چکک جی لازمه. راه شور شریف و آوید جبوی ستاتلی. ام پشتا خواه بدن هف براکی من. دویم درسه که باش بدن وانزلامان. روبین و چته یاوی جاره که دی چون لشکران و وی جاره خوشنا و شر و قربالغیه خلاص کرن. لی برخوادان هیب داوی نبو. دویج درین باجر جی درکتانه و اف باجار ترکانده بونه. لشکران گوت بلکیش دریه مزن براون. لو ماج حجومی وی آلی کرن. لی تیروان روبین بالیه دی و بازدان. آرتور پرهلاویستی آنی بخاره و آلیه دن لبندی وان بو. روبین و ظلامنوی تام دو وقت خودش دری فریان و درکتن. لی به دهان لشکر بدوان ده باز دادن. جسوران تیر بسروان ده دباراندن. روبین بوریا خواه بر دوی خواه. تام دکر کو پفی بوریه بکه تیرک هات و ده دسته ویده چکیه. حجی قیجک کر و باز ده با آلیه ویوه. شریف جی دید کو روبین بریندار بو. شریف گوت ایدی حیات و ساغوی تو نکاری تیرک باویجی کلشو. روبین تیرا کود دستی ویده چکلی بو و خوی جدانی درخست اول شریف وگراند. تو شاشی؟ آها من ایرو تیرا خویا داوی جبوته هشت بو. دوره او تیرا کوش دسته خوی بریندار کشاند بو دیکوان خود بجه کر و آوید. شریف جدر با تیرا کل سریوی کتبو جه حسب خوی کت عرده. بکتنا ویره بالا لشکری میجه خرابو و روبین و حوالین خواه به بازدان خوشوی داره رزگار کرن. بشه هجدهم. سر شرطلی دینه خود ده. شریف بدنگه که هرس بانگل نوبدارن لسوران کر و گوت.
دری وکن لسر ناوی قانونان دبیجم دری وکن ججور دنگکی تیر و تجاهات چه حقیقت هیا کتو دگری سر قوناغا من سر ریچارد خوش شوران و داقل کربو شریف گوت تمن خوش ناستی که شوالیه خاین تو لدش قانونان را دبی کابان قاچاقین کتو پشکریامان دی که تسلیمی من بکه او دجمنین قرالن راسته از پشکریاوان دکم لی افدر آخا منه خدای مزن وی بسترینه از کارم حسب بدم قرال تنی هیلا ما از نه خدمتکار قرالم هکتو آن هوان قاچاقان تسلیم نکی از آگیر بردم قوناغاته سر ریچارد گوت پیشی فرمان آخو نشانی من بده فرمانا چه؟ گوتنک من بسه از شریف ناتینگمه نخوا بی فرمانا قرالی لسر عرده من تو نکاری تو تشتی بکی دوره سر ریچارد شریف کو جهرسان دین بو لبر دری هشت او چو شریف جی مجبوری وگریا و همه دبر خودت گوت فرمانا قرالی دوی زوکا از جی قرالی فرمانه بستینم جبو کو دستینم سر عردن وی اختیار پیس لگور کو من بهیست بو قرال ریچارد جا آخین پیروز وگریا بو که همه از بلز بچم جموی دوین آویرا سر ریچارد چوبو با روبین هود و هر دو ظلامان به دست هف گرته بون چه باش چه بو کو امل هف راست هاتن روبین وان دمین داوی من خو و مالین خدا هف من جید گوت از ورم سریه کلتا بدم و دینه خو بدم تا روبین به کیف و شاهی گوت ها به وی شکلی تا دینه خدا وی ما افجی تشتکه اف خدمتک بچوکه از بحثا وان پریان دکیم کو منشتا دین ستانده بون روبین گوت دینه تا هات داین کشه هر فورده بخواهد او پردان من همو به تمامی روبین جاوک دار ریچارد او گوت به تمامی 400 زیر لدو ماسه اندریش جدو سدی زیده تر زلام رو نشته بون همویان به هفره خوار و ستران گوتن روبین او چته یاوی شوا خواه لناو دیوارین به ستار یه سورا سر ریچارد درواز کرن روژا دی خاطر جهف خواستن هرچی قاس سر ریچارد جبو کل قوناغا و هنکی دی بمینن لبروان گری آجی دخواست دینه خوشی بده لی روبین قبول نکر او پرین تنه من تنه هشت کو کشه وان پرین کو بنه حقیش دستانده بون جارکی دیل دو گرینه سر ریچارد جدلو جان مالاوایی وان کر جوانه که پر باش و 140 تیر دیاری هر یکی جوان کر شریف به هر عالی و بحث روبین هود جقرالی را کر لهمبری قانون قرالیت دردکوین دارستان نیچیرا غزل اندکن روبین همو تیروان جیر چاوال دورا خواه و حوان دیه ریچارد لیه خاین چاوا اف قاچاق پاراستنه و گلک تشتیندن شریف تاب درزیه وکر و یک به یک هر تشت جبو قرال گوت قرال ریچارد به بالداری لوی گهداری کر او سا گوت من جید دربار روبین هود تا گلک مسئله بهیستن لی هر کس وان وکی عگیدان دبینه او تیروانن هاتبون پیشبازی قرالیت یا فیلم بوریه نوسا بله از بنی دبن ستارا قرالیت دبون شریف سکنی لی قرال ریچارد بگوتنه خواه چو من بهیست کو هاتنه پیشبازی ناتینگ میجی ما تا چاوا دستور دا کو بین نا از بنی آراستی زو ببیجه جبو اولهیه هره مامه شریف شاش بو بزور گوتنج دویوی دردی کتن ما عفو دانی بو هلبت لیجبو کو افزلام جواکی را خطره یک مزنن قرال هرس بو بریه خواه کشاند و گوت دول سر گوتنا خواه نسکنی ما تو نزانه کو تو قرال تمثیل دکی شریف دید کو قرال هرس بویا دنگش خواه در نخست خواه کر گلوگ و گهداریا وی کر آخر قرالی گوت دی ساشی دوی امن سر وی مسئله بسکنن دوی اف قانون ناناس زانبون کل انگلستانه به تن قرالک هیا و حکم قانونن وی هیا پشتی کو قرال خوارنا خوار و بهنا خو بردا جری چرترا گوت من بهیست کو کله هاته بویا ستارگه قاچاغان سر ریچارد دجه دفهم کر کو شریف چویا گلیوی لبر قرال کریه و جاره ویجی جسری حیابینی هر تشت جبو قرال گوت آلیکاریا کو وان قاچاغان ده حال زحمت ده و بیمنت بوی کربون و جبدیلا و قنجیابان ویجی خواسته بو ستارا خوال وان بکه کیفا قرالی جوان گوتنان را هاته بو ناخوا او تشتین دی این باش کود دربار روبین ده هاتن گوتن جی راست بون هم پرسندی لسر روبین هود کر نحقیا کو لیبو بو دجمنین وی و جیانا ویا دارستانی به بالداری گهداری کر رابو سرلنگان و گوت از دخوازم وی عگیده جوان بچاوین خو ببینم بلا لشکرین من لوی داره بمینن از زانم تو دیوان سرسری خو دینی از دخوازم به تنا سری خو بچم دارستانی شروده و روبین هود ناس بکم
Kay caren binirin be Kral Richard Dilşêr û Robin Hood çaval rastî hev hatin. Beşa 19 Richard Dilşêr diçe daristanê Sherwoodê. Keşe tak li nav daristanê ji xwe re holîkek biçûk çêkiribû. Carnan diçe ba hevalên xwe ji wan re xwarinê çê dike. Gava hewcebe birînên wan derman dike û dîsa vedigere tenêtiya holika xwe. Wê şevê jî hemûyan bi hev re şîva xwe xwar, stranên xwe gotin û civata xwe xweş kirin. Serê sibê gava derî vebû, şovalyeyek bi bejn û bal bi tevî zirxek reş û mîxverek bi perîk li pêş xwe dît. Li ba şovalye jî hespek xweşik û bi zirx hebû. Şovalye got: Keşe efendî, qeytasek şorbeya te jî tune ku tu bidî min. Vê guja baranê ez nikarim bi tu deverî ve biçim. Vê şevê ez doşekekê û quncikekê dixwazim. Ez ê subehê biçim bi rêya xwe de. Ne tu hespê te jî qîma xwe bi odeya min nayne şovalyeyê hêja. Li ser maseya min ji xeynî kepeknanê hişk û avê pê ve tiştekî dî tune. Bila hespê min li ber hêwana holîkê be Keşe efendî. Ji hundirê te jî bêhneke xweş tê. Ez dibêjim li ser maseya te ji xeynî nan tiştên xweştir jî hene. Şovalye bi Keşe re di nav kûçikên wî re derbasî holîkê bûn. Keyfa tak ji fors û heybeta şovalyeyê wêrek re hatibû. Naxwe kerem bike rûne şovalyeyê hêja. Ez jî biçim kurtanê hespa te vekim û hinek ceh deynim ber. Îşev nîvê xaniyê min û xwarina min yên we ne. Şovalye bi keng got: Spas, ez ê bedêla vê qenciya te bidim. Piştî qederekê Keşe vegeriya holîkê. Mase baliyê sobeyê ve kişand. Şovalyeyê hêja: Ka şûr û zirxê xwe deyne qeraxekê û alî min sifreyê deyne. Qura nava min e ji birçînan. Piştî saetekê wekî ku du hevalên qedîm bin bi keyf û ken axivîn. Çûye sefera xaçparêzan. Bi Selheddînê Eyyûbî re şer kiriye. Ketiye hepsê û gelek caran ji ber mirinê filitiye. Derengê şevê her du jî li ser maseyê dixewre çûn. Roja dî gava Keşe tak ji xew şiyar bû, her derê wê hişk bûbû. Lê gava dît ku mêvanê wî ji zû ve şiyar bûye, dest û rûyê xwe şiştiye û sobe dadaye şaşwaz bû. Di cih de ji cihê xwe rabû. Wa weylê, ka tu zehmetê nedixwe. Li ser taştê ji şovalye re got: Pereyê ku te doh qal dikir ez nastînim. Heta tu biçî ku derê daristanê ez ê rêbertiyê ji te re bikim. Nexwe ka bibêje, Robin Hoodê qaçax li ku ye? Min peyama qiralê ji wî re aniye. Doh sax ez li wî geriyam, lê min ew nedît. Keşe tak destê xwe ber jor de rakir û got: Ji bo Xwedê şovalye, ez ji dua û îbadetê pê ve nizanim tiştekî din. Tu tekîliya min bi Robin Hood û zilamên wî re tune. Zerarek nagihêje Robin Hood. Ez bi xwe jî dixwazim wî nas bikim. Naxwe belkî ez te bibim cihê ku Robin Hood lê dimîne. Got tak: Fikirî ku belkî Robin pereyekê baş ji şovalye bistîne. Helbet yekî ku li vê daristanê be û navê Robin û çeteya wî nebihîstibe tune. Lê ez bi xwe bi karên dînî re mijûlim. Şovalye got: Ez ê bi te re werim hevalo. Ketin ser rêya ku diçûn ava daristanê. Şovalye li ser hespê xwe bû. Keşiş tak jî li ber hespê bi gavên giran dimeşiya. Ewrên reş belav bûbûn. Dîrêjên rojê ji nav pelan dadiketin ser axaşil. Bayê hênik ku serê keliyekê dihat, bêhna payîzê bi xwe re danî. Şovalye ew bêhna hênik bi dilekî xweş kişand. Li vê dunyayê cihek ji vê daristanê xweştir tune. Heçî aqilê wî heye, dê dev ji qesrê jî bajêr jî berde û bê li vir bimîne. Tak got: Xebera te ye. Her diçû keyfa wî bêhtir ji wî xerîbê esîl re dihat. Li ser rêya Barnestiliyê û hinekî bûyê de tir ve çûn. Bi carekî re zilamek ciwan ji nav daran derket û destê xwe avêt hefsarê hespê. Robin Hood bû. Keşe tak dîtibû û ji bo ku fêm bike bê mesele çi ye hatibû bawan. Robin got: Bisekinin. Ev rê dibin kontrola min de ye. û ez ji her kesê ku ji vê rêyê derbas dibe pereyan distînim. Şovalye got: Tu nikarî ji min bistînî, ez serê xwe li ber kesî danayînim. Robin her du destên xwe li hev xist û got: Ez ne bi tenê me. Bi carekê re 5 zilamên dî ji nav tûmikan derketin û hatin bar rêberê xwe. Robin got: Şovalyeyê hêja, em tîrvanên vê daristanê ne. Jiyana me di nava van daran de derbas dibe. Ji ber zulma rêveberên vir jiyanek me yê xweş çê nebû. Sofiyên zîkter ên dêrê û şovalyeyên wekî te baş jî alîkariya me nekirin. Madem kelehên we, dêrên we, erd û zêrên we hene, em jî dixwazin hûn xêrekê biçûk bikin. Keşe tak got: Ez keşeyekî rebenim. Ez bi rêya dêra ezîz danstin ve diçim. Min nekujin.
روبین بشری و گوت تو هرب ریا خدا. شوالیا گوت من پیام قرالیانیه او بخوشی لوره و دخوازه روبین هود ناس بکه. روبین ده جهده شوقه خود درخست و داقل هات. خدا قرالی ما بسترینه. حرمتا من جویره ببیجن. از روبین هودم. من چند غزال نوی گرته بن و خاره بن جی قرال دوسته که وکی من دلسوز نابینه. دوزا من با آریستوکرات و صوفیان ریکو لوی درجی سر پشتا هجار و فقیران دخون. هی تو هاتی ور شکره مخوره ببه میوانه من. شوالیا به بشیرین گوت. جبدیلا و عزماندن آوا هنده چی قاسج من بستینن؟ مجی چند کسان بهیستیا کو خوارنه و پر پر بهانه. روبین دست خو هشاند و گوت. نه، ایتا قرال تو شاندی. ادوین آویره چقاس پرد بیرکات ده هبو؟ از وقت کی دریش بقرال را لناتینگ میمام. و من لباجار اندیشی گلک پره خرچ کرن. جبرویشی تنه چل زیرین من مانه. روبین او چل زیر ستاندن و یک بیک هجمارد. هنک جوان دان ظلامین خو و ین دیل شوالیا وگراندن. شوالیا هجا. بلاف پره لباته بمینن. مادم تو بقرال و اصیلان را وقتی خود بهورینی دی پرش را لازم ببن. شوالیا بشری. هی من پره پیشندان نخو ایدی من به زیافته. شوالیا دنقه روبین و کشه تاقره حتی جهه کی وکری مشیان. لور روبین سه جاران لبوریا خدا و همو اندام چته درکتن میدانه. همویان جلین کس لخوکره بون. دیرو گوان گریدا بون. گاوا هر سه درباس بون همویان چوک دانین و سلاف دانوان. لسر ماسه آماده رونشتن. شوالیا خوب خواوسا گود. وی گیدی از ظلام روبین هود جه من دل سوسترن. روبین سفره یک باش جمیوان خوی عصیر را دا چیکرن. پشتی خوارن و خوارنه دیروانان راهشتن گوانین خو و هنرین خو نشانی شوالیا دان. شوالیا جبر ریکوپیکی و دسوزیا چته روبین شاش مابو. هاوی کلی که دنگ بوریا که هات و تیروان سکنین. روبین شور خو گرد و بانکر. راهشن چکین خو. یکیل روبین وگراند. اف سر ریچارد لیا. براستی جاو بو. گاوا کو سر ریچارد حسب خو آجوت نافجه قامپاوان کلشان دوراوی گرد. او جه حسب خو داکت چو همبری شوالیا و چوک دانی. از دبیجم حوجتیا ماجسته من بوان چکین و تونه. ویل سکارلت چوک دانی و گوت. اف شوالیا قرال بخویا. قرال ریچارد. روبین شاش مابو. پشتره وی او ظلامین خو بریزداری چوک دانین و سلاف دان قرالی. بشا بیستم. روبین هود و ماریان دزوجن. ام عفویا خود خوازن قرالی ما گوت روبین هود. هر کسی لیور حیا عمریوان هبه بدل سوزیش فرمان انتره آماده نه. ریچارد دلشیر جسری حتی بنی به آورین توش لچته اکو چوک دانی بون نهری. گوتنین ریبرین و راستن. ین کلش بی یک دنگی گوتن. راستن قرالی هجا. روبین گوت. نکوم افری دابو پیشیا خواه. ام جبر خواه و نبون قاچاخ. لیبل جبر ظلم و زوری ام مجبوری و رهیمان. ما عفو بکه و بسترینه. امی خزمتا تبکن. گاوا کو ریچارد لهمبری خو هفته شروانن اگید دیتن چاوین وی بلبسین. بدنگ خوی قالند گوت. روبین هود و ظلامین وی سون بخون کو هنده دل سوز بمینن. دیروانان گوت. ام سون دخون. قرال ریچارد گوت. نخوا رابن سرخوا. از و توان عفو دکم. و از و دخن بر خزمتا خوا. و جیرتیا دیروانیا خوا نشانی منده. لشکرین وکی و انگلیستان زوب پیدا نابن. لیاز نکارم قبول بکیم که هون دارستان کلشیه بکن و نیچیرا غزالین من بکن. هون نکارن لگوری سرخوا قانون آنجی دینن. جبویجی هون ایدی تیروانین قرالیتینه و پارزوانین منن. نیوه و بلال دارستان بمینن و ببن پارزوان دارستانی. نیوه دیجی بمن روارن. یکو ناوی جانی بچوکه لکویا؟ یه ترتره شوقه خوا خست دسته خوا و گوت. از لبرم ماجسته. قرالی بحث کرن لینری و گوت. جی ایروپی و شریف ناتینگمه تویی. از خوش دزانم تو ده جوی شریف بره بسد قاطی کارین باشتر بکی. جانی بچوک شاشما و کیفاوی جهات. چجه دسته من بی ازه بکم از بینی؟ قرالی گوت. ویل سکارلت به پیش واره. از دزانم که باوی تا دوست باوی من بو. لو ما استعفو دکم و دخوازم تو سمیانتیا مالباتا خواه بکی. هفته یا پیشی اما وره لوندرای تو ده ببی شوالیا. قرالی ویل ستاتلی گر ریبر دیروانین قرالیته. پشترالی کشه تاک وگریا او پرسی. تشویدن مازوانیا من کر. کاز دین خوا چاوا بدم؟
Majeste, ji bo çortiya min a şevê din tu min efû bike. Ez ji aramiyê pê ve tiştekî ji vê heyatê naxwazim. Jiyana qesrê ne li gor min e. Bila xwarinek baş, şerab û silametiya min hebe bes e. Min tiştekî dî navê. Tu zilamekî zanayê keşetak. Ez jî bim min dev ji wê daristana xweşik bernedida û xwe di qesrê de asê nedikir. Qiralê piştre li tîrvana nêrî. Kî ji we elin dalê ye? Elin bi pêş ve çû û qiral got. Dibêjin ku te li Plimptonê stranbêjî dikir. Li pêş çavên zava û keşe te bûk revandiye. Tu çi dibêjî? Elin bi zelalî got. Min ji wê pir hez dikir. Wê jî ji min. Lê birayê wê kir ku bi zorê wê bi arîstokratekî zengîn ê Normanê re bizewcîne. Min bihîst ku keşeyê here fortê dest daniye ser erdên malbata te. Ji sibehê û pê de tu dikarî bi xanim dalê re vegerî mala xwe. Erdên we jî yên te ne. Heke tu bixwazî rojekê ji me re stranan lêxî deriyê qesra min ji te re vekiriye. Erê Robin Hood, ma berê li qesrê yarek te tu nebû, Lady Marian, çi bû ji wê te ew ji bîr kir? Jina ciwan ya çavreş û bi cilên zilaman sor bû. Nexêr majeste. Robin, ez ji bîr nekirim. Qiralî xwe hinekî daqûl kir û bi kubarî destê Marianê maç kir. Dibêjin tu yekaneke çedokê Huntingdonê, rast e? Rast e ez benî. A rast dibêjin bavê Robin dûkê bi rastiyê Huntingtonê ye. Lê ji ber ku anha dest danîne ser erdên me, ev rastî ne bi kêrî min ne jî bi kêrî wî tê. Qiralî got. Hûndê erdên xwe ji wan bistînin. Ji bo ku di naqeba we de mesele dernekeve jî, ez li rêyekê fikirîm. Ka were vê derê Robin Hood. Robin çû hemberê qiralî û çok danî. Richard şûrê xwe derxist û destê xwe danî ser milê Robin. Dûkê Huntingdonê Robin, rabe ser xwe. Yên li dora wan bi coş li çepikan xistin û gotinên xweş kirin. Piştî deng hat birîn, qiralî dewam kir. Peywira te ya ewil tu dê demildest bi Lady Marian re bizewicî. Robin ji keyfan difiriya. Fermana te ser her du çavên min qiralê me. Bi destê Marianê girt û got. Em subehê daweta xwe bikin. Richard got. Ez ê bi dilekî xweş werim daweta we. Ew şeva dawî bû ku Robin li daristanê wek qaçaxekî dima. Him bi keyf, him jî xemgîn bû. Roja dî herkes sibehê zû hişyar bû û berê xwe da Nottinghamê. Li pêşiya wan Richardê dilşêr hespê xwe dibezand. Bi dû de Sir Richard Lee û şovalyeyên dî diçûn. Robin Hood û Marianê jî li du hespên şîrî swar bûbûn. Heftê tîrvan bi cilên xwe yên xweşik û kesk û bi kevanên xwe bi dû wan de diçûn. Li ber deryê bajarê Nottinghamê novedaran ew sekinandin. Novedaran pirsî. Ew ên ku tên kî ne gelo? Deryan ji qiralê Ingilistanê re vekin. Derî di cih de vebûn û qefle ket hundirê bajêr. Hatina wan wekî bayê brûskê li bajêr belav bû. Herkes derketû bû ber deryê xwe û li wan dinêrî. Binêrin, qiral hatiye. Qiralê me hatiye û Robin Hood jî bi xwe re aniye. Şeniyên bajêr derketin kûçeyan. Bi dil û can silav didan qiral Richard. Bi çepikan, bi keyf û gotinên xweş baz didan pêşiya qiralê. Di dawiya rê de şerîfê Nottinghamê dîtin. Şerîf ji bo ku xwe li ber qiralî şelaf bike, li kûçeyê çû pêşiya wan. Gava ku Şerîf, Sir Richard Lee û Robin Hood li ba qiral dît, rengê wî qulipî, lê deng ji xwe dernexist. Qiral got: Şerîf, wekî min soz dabû te, ez hatim ku vê herêmê ji qaçaxan rizgar bikim. Hemû êdî di xizmeta qiralyetê de ne lewma jî li şer bûdê qaçaxekî qanûnê jî nema. Min ev herêm spart zilamekî wêrek, şêr û dilsoz. Ji niha û pê de şerîfê Nottinghamê conê biçûk e. Tu jî mifteyên bajêr bidewî. Şerîf daqûl hat, lê gotinek ji devê wî derneket. Dûra qiral vegeriya li pîskoposê Herefortê nêrî û got: Pîskoposê rêzdar, de ku dolabên ku te gerandine hatin heta berguhên min. Mal û milkên ku te bi dest xistine û neheqiyên ku te li gelê me kirine helbet bêceza namînin. Lê berî van tu dê werî mehrê bibirî. Dawetek me li dêra Nottinghamê heye. Ji lewma niha xwe hazir bike. Pîskopos daqûl hat û ji huzûra qiralî vekişiya. Ji bo ku ji cezayeke mezintir xilas bûbû, şikiriya xwe anî. Piştî nîvro rê û rewanî li ber deryê dêra Nottinghamê nebû. Herkesî li Robin Hood û tîrvanên wî dinêrî û ji wan re li çepîkan dixistin. Marian ketibû milê qiral û Robin jî li balwan li serê pêşî dimeşiyan. Bi dû wan de berbûkên biçûk kulîk bi hewa dixistin. Şeniyên bajêr ji şibakeyên xwe daqûl bûbûn û li çepîkan dixistin. Keyfa du kesan xirab bû. Şerîfê berê ku ji meqamê xwe bûbû û keçika wê ku ji qehran dibecî. Gava ku derbasî dêrê bûn, pîskopos bi cilên merasîmê dîtin. Keşetak jî hatibû.
قرالی بوک سپارت زاوا و دعا هاتن خواندن. روبین و ماریان جدریه دیره وک بوک و زاوا درکتن. او دو کوچه ناتینگمه ده دناف قربالغیه ده دمشیان. دیوانان جی پرین زیر درشاندن در دوره. هر کسی جبو سلامتیا بوک و زاوا قدهین خورادی کرن. آخر روبین هود یعنی دوک نوی هانتینگدنه و ماریان گهشتن مراده خواه. دعوت دوان سر خیره به. عاقبت لسری کچ و خورتین خلکیه به.